Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakaluto akon iti pulutan ta, Doming Lakay. Anya iti pulutan yan lutom, ingga bakay? Adobo manen, Ha? Munto'y karodan ti kwarta ka may gatang itarak bakay? Ay nawaw, barbarya may bakay. Kwarta mo't laang dayta, si kaki di mo. Manong harod ti gatang nga? Talubute, tapno sigurado Lakay. May mayatan ti sobrangam ti kurang. Narigat ti mabitinan niya. Gumatak man na nabita? Arak sa mamanan tiyo may mugatagan si Kadumeng. Kabisado yun na. Kasanaw, kitkaslasan kay ama mga agbartag. Minalumkin ay nakasta. Nakamilaan din bakit ko tagsyat, nana? Anya? Alan, mangtid kay ti talo abutay. Ay nawaw, hagasam kay titalo abutay. Awanin ti ado asaludsod, nana. Itidjulatan ti katgatangag. At to'y ti bago, puro barbarya. Kasday ta na, san nga utang. Ay nawaw, agasawa mamarta. Makapasurun may. Anyat na pasama kaya, Doming Lakay. Istrikto mo tayo ta nanabita. Inga bakit? Ay nawaw, apay ni nanabita. Dandani dinak ikan iti arak itay. Iti anya kanu aga po kat bayadam mat. Yaman amaw, iti dayjay abakit mo. Hindi bale, inton sumaruno, gumatang talaangan iti sabali at tersena. Kasta mo ilang di plano, bakay? Iso mo ilang ti maawanan iti kastang aramidan na. Nalay, mangirwar ka iti baso kandaram. Tarugyantan, dagsyat bakay. Si kamutin alakay, katugtugaw ko lang. Nalay, aglisi kang karutitan. Tasya akong ti mga hala, nagsadot ka mag nga. Naimbaga bigat mo, Patrick Lakay. Ay, kasta making ka kuring bakit? Ay nawaw, kasangsangpot mon sabot. Nasapa ka ka di arimbar. Ay, uwan bakit? Kasangsangpat ko lang. Napangko inuwayway tinwang ta. Ay, uwan gayam. Kasla naliwayan mo tindaduming kan ingati bangkag ta. Kasanumot ana ibagam ti kasta. Di magasak iti bangkag da itay. Kat kasla na bayag nga awan tinagtrabaho. Siya pa'y mabalinan ang maapit ti mula ta. Agraman sa ba? Naluuman iti puon na. Ay nawaw, apay ngay nga ta. Ay mapan mo ito itabisitaan bakit? Amangan no masakit na ba ito? Sige, kasta ti aramidag Lakay. Si kamagayam ti lumabas mari kureng. Mapanak man iti ayanda duming nga anak ko, Maribita. Apay ijay maray. Naku na ngamin nila kay ko. Analiwayan dati bangkag da maray. Mano siguro nga aldaw asaan da anap-napan. Day sakit din maray. Sapay mabalinan ang maapit ti mula da. Ibagak man laangan maray. Anya ti ibaga, Maribita. Agsinsinno ka at daduming kan baka nangaw may gumatgatang iti arak dito'y tersena. Anya,
Amang ano nag-shut damanan idirabe ay. Kanahang over da. Iso asaan da nakapagtrabaho, maray. Duming lakay, agreeing ka. Duming! Inga! Duming, agreeing ka. Ninanang mo tiyag tuk-tuk-tuk. Anyati ko nang bakit? Ninanang mo ko na, ag tuk-tuk-tuk. Ay, nawa. Anya mo ti umay na ibagarita. Duming! Agawa am lakay. Mapanmulukatan tirinaw. Ang mga nuna patigtibagan ni nanang. Mabit lang nang! Umayal! Sumurag kayo. Agyam anak, Duming. Nagtugo kayo Anyati masapul yun Anyat orasan ngam nakaturog kayo pailaan. Kanaguray ka. Apay akas tatilangam. Ay, nang over kami nana. Anya. Nag-isat kami gini bakit ko'y darabay. Iso na lang daw kami nakari. Iso matlagayam asaan kayo na mapmapan iti bang kagyaw. Day tama gayam agbarbar tagtiin into na rin yung kinibakot mo. Mapan kaminto ka di nana. Iti kabiitan a panawon ko man. Kaday, nakita ngamin ni tatang mo timulayo, idi namin san, kat mabalinan a maapit. Wala nang, mapan kaminto ka di kinibakit ko. Ay na anak ko, di yun ay tagin inom. Pakaalaan nyo iti sakit, tikas tangar aramiden nyo iti asawam. Aggagat kayo kit ding agtrabaho, tapno saan kayo nga agbisi. Anya ti may imbaga ni nanang, Duming lakay. Mabalin ka nun, amaapit timula ta bakit? Sapay maditirik na kita. Uray sa mo't madimo ilang tirik na bakit? Grabe tang over ko. Nasakit ti ulo. Agidda ka pa ikit ni ata, ituloy tati maturog. Ay, uun bakit? Nasapa pa yung may... Satan tumapan, numagagat talakay. Kumusta ba da Duming nga agasawa ijay ko rin bakit? Alas 10 anapanak iti ayanda. Ngam nakaturog da pailaeng, Patrick lakay. No kasta, saan mo ida nakasarita? Nakasarita kita. Apay ba't aldawan da? Ay, nahang-uber da nga agasawa lakay. Ay, inayan. Una ta nagsyat da kanu ijay balay da iti rabi. Ay, pauna yung tikas taga aramid ng agasawa. Day tanga road, bareng tong palanda ti imbagak. Awanin sayang tibanog da, no maliwayan da timula da. Ay! Nakasarita yung ka din ni Manong Doming, nanang. Wan, Melissa anak ko. Anya kay ti kunada, nanang. Apitan da ka di ti mula da. Wan ko na idinapanak. Nasayat nga rod no kasta, nanang. Nadamag ko nga pin ngagsasyat da ka ni Manang Ingay jabalay da. Pudno ka di, nanang? Wan anak ko. Idi na minsan anapanak iti ayanda. Naaldawan da anak kariing tanahang over da. Anya? Mapanak pa'y gumatang iti anak ing kabakay. Mariknak ako mapsutak man eh. Uray siyak Duming lakay. Iti sabali manen at tersena ti papanam. Marwam day ta ananabitak. Hoy, awanin ti planok ag gumatang iti lako na day ta ananabita. Narikat akasarasarita day ta bakit? Naku nampay. Kan amangan no saan nakangaikan. Agluto ka man iti pulutan ta. Wen, basta agawa am ti gumatang. Takailiw mo ti bagik ti arak. Un ba kayo turay siya? Iti tersena ni nanapan niyang ti paggatanga. Sigurado amang tidman na dyan. Basta saan nga utang. Ay nawaw, arak manan ti imat mo, Manong Doming? Kunaklakit din no, asino ti masalaw ko? Si kamat gayam? Agasam man day nga arak? Inuman may ginimanang mo. Ay nawaw, di kay mat maumumang agasawa iti arak.
Isungit at iragragsak mikir ni manang mo ading ko. Inapit yo ka din timulay yo, Manong Doming. San pa'y? Itong sumaruno abulang siguro. Nariga ngamin amahang over. Amuyo mat gayam, asan kayo ang makatrabaho na mahang over kayo. Ngam agsyat kayo latamat. Kas na ko nakitayan. Iso, tiragragsak mikin ni manang mo ading ko. Ay, awan mon, Manong. Agbisin kayo, ano kasta ti aramid yo? Ipang pangruna yu kit den, ti panagin inom yu iti arak. At least, da kami nga gasawa tagsinsin na ako ading ko. Nagalas ti kasta nga aramid yu nga gasawa, Manong Doming. Dito'y tirsenam ka di tigim matangan ni Manong Doming iti arak, nanabita? Ay, siya bali at tirsen at ipaggatgatangan dan kanibaka na ita, Melissa. Anya? No siyak, kontrolak nga mintitid ko. Nang runa no amok amasansan ti panagin inom da. Talaga nga ipamuspusan da, nana. Nalabas ti kinaadik da iti arak. Inaldaw dan samot na mahang ubar. No umay da gumatang iti arak, saan yung ikan, nana? Ay, uwan, talaga saanan, Melissa. Ngamain, gapo iti dayta nga arak, naliwayan dan ti trabaho da. Dayta nga rod, nana. Awan lat amukon kadagita. Dumtang to ti aldaw nga agbisinda, no kastalaang ti aramid da. Nasalaw ko ni Manong Doming iti dalan iti kalman, nanang. Buti man ang ti arak ti inigaman na. Ay nawaw, imbagak mo't amapandapitan ti mula da. Nagtangkan ti ulo dagijay, nanang. Baribar pa iti sungbat na kanya. Ay unay laki di mo't ti kastangar aramidan dagita nga agasawa. Awan ti nagdumanda nga agasawa, nanang. Awan no inaldaw ti hangover da. Talaga maliwayan da ti agtrabaho. No awan ti dengganda asaw. Bayan tayo ida, Melissa anak ko. Sadan tula siguro makaamires, no awanon ti maisaang da. Sikamat ti lumabas iti sanguanan ti tersenak engga. Sa diro ti papanam. Ay nawaw, di kay ka di makadlaw na nabita. Ha? Madlaw lang arudan anahang uber da tao. Kastapay lang ti saludsod nyo. Siyempre, mapanak gumatang iti ice candy iti ayan ni Nana Panyang. Inaldaw samat na namahang over kayo kanila kay Mau. Anya kumatibibiyang nyo. Kat saan mat ada kayo tagasgastos. Naimbagman tasan kayo ang maibusan iti kwarta. At dapat iti kwarta mi, Nana. Amin amakit-kita yung ilablabas mi nga arak. Kat nabayadan, saan utang. Ay awanan. Nauulaw kayo kanila kay Mau iti arak. Naawan tinasaya at nga ibagayo. Mabalin ka di adi kay manaktak, Nana. Talaga asan nga inapit na Doming ken ingga timula da kuring bagay. Sayang da jay. Apitan tayon lakay. Wala na, sayang numa over da jay. Basuraan to ti pagturungan na. Ay naulaw dan iti arak lakay. Jak amo ka na kita nga gastawa. Imbes nga tinulong da agtrabaho. Tapno makaurnong da. Saan? Tabuti mo ti arak ti igaman da. Masuron mo't laangan ni Melissa ken Manong na adumeng. Urayin da siguro nga agbisin da baka. Makaumawit. No maitubli-tubli ang maibagbaga kadakwada. Nagiturumbang arabidin da. Kit saan damot upin. Urayan da siguro nga awanan ti maisaang da. Sakbay ngagnakam da. At danto, saan nga ita? Nga masiguradok adumtang ti aldaw. Nga agbisin dagita tattao lakay. Ingga bakit? Mapisbisina ko. Uray siya nga rod lakay. Ngam awan matan ti bagas. Jay inkargak iti latang ay. Naibusan lakay. Ay nawa.
Sapay na ibusin ti kwartak yo. Anya ngayon ti isang ta. Ipatas mo man ti mapan itayan da nanabita. Umutang ka iti bagas. Awan mo't ngamin tila ko ni nanapan niyang abagas. No iti ayan da na ng kantatang mo nga ti papanantan na kay. Amangan no saan da ta pautangan ni nanabita. Nang runakit saan tapay ang nakaapit. Amo na nga awan ti pagbayad na. Mabigla nga ro tagpulisak. Mapanta bumulod iti bagas dananang kantatang. Anya ti aramidan nyo dito, ibalay, Manong Domeng. Dananang kantatang, Melissa. Ay, ada na pa nanda, Manong. Anya ti masapul yo aya. Ading ko, umay kami kumabumulod iti bagas. Ay, nawa. Datatangkan na lang pa iti pagbuludan nyo, mat. Kastoy nga may. Naibusan kami kin manang mga ingga iti bagas. Awanan ti isaang may ading ko. Kat gumatang kayo, ah. Adamat la ko ni nanabita. Awan mo't lang ti kwartami. Naibusan. Inibus yo iti arak. Kwa ading ko dati. Dayta ti paglaingan nyo, Manong. Ti agbartag. Inton awan ti kanan nyo. Dito'y balay ti papanan nyo. Awan babain nyo. Grabe ka mo ading ko. Pudnumat. Inom nga min ti aramidan nyo kani Manang Inga. Anya ngay ita, Manong. Ay nananang, no ikan nyo ida iti bagas, ang mga no agruamda. Anya nga tatimayat ang maaramid, Melissa, anak ko. Agpatangkan kayo, nanang. Bayan niyo ida, nanang. Saan nyo nga ikan? Saan ang makaadal dagita no itadyo amin adawatan da? Ang mga numabisinda mo, anak ko. Ay nawa, bayan nyo tapagnak manda, nanang. Ngamin, no ikan nyo ida, ang mga no panunutan da nga okay laeng kada kayo tikas tangar aramiden da nga gasawa. Amangan numabisinan damit, anak ko. Sa bagay, husto ka, anak ko. Basol damo laeng no apay nga awan ti maisaang da. No agsaludsud ni Manong Domeng, ibagayo ana ibusan ti bagas tayo. Nasken ama ikan iti leksyon dagita asadot. Pasensya kan Domeng, anak ko. Ngam awan ti maipabulod mi abagas. Dito'y kami laangan ang makipangan. Ay nawaw, talaga anam ay ti kaya tiyaw. Nanang, maasyan kay kadikada kami. Mabisbisin kami kini bakit ko. Kunak no nabsog kayo iti kaiinom yo. Ni nanang may. No inasikaso yo kumatigarden yo. O, di mayat ko ma. Basol ngamin ni bakit ko nanang. Ay nawaw, di nakpabasulan Doming. Sikat ikanayon agumatgatang iti arak ngayon inumenta. Ay nawaw, di kay agpin na to doon. Tagpada kayo nga adda kam malina. Pagadalan nyo ti kasta na pasamag. Agagad kayo. Saan aday tabisyo yo ti in-into na rin yo. Talaga asan alang tadanan ng kantatang iti bagas. Inga bakit? Sapay talaga ang mabisbisinak Doming lakay. Mapantay tayo da nanabita. Ang mga numaasyan kadata. No ay saan? Ay nawaw, di kag panunot iti negatibo bakit? Maawatan ni nanabita ti kasasad ta. Sige bareng ikan na ta. Nanabita, pang-aasiyo ka di Pautangan na kami kumait asawak. Uray sa nga kilo lang ang abagas nana. Kunak man no nagapo kayo ay ti ayan da nanang yaw. Naggapo kami jay. Awan tinted da nana. Ay nawaw, naumada siguro kada kayo ay so akasta, di dandang tad. Pang-asiyo nana, awanan ti maisaang mi. Inton maminsan nga main, agtrabaho kayo. Nagalasakit kita, ngagsinsindago kayong agasawa nga agin inom iti arak. Una na, agtrabaho kami iti bangkag inton bigat kini bakit ko. Tapno at dati maibayad mi iti bagas nga ipautang nyo kata kami. Kasta hustaon ti arak, hustaon ti bisyaw.
Aggagat kayo kiday, tapno adalamutan niyaw. Ay nawaw! Una ti agtrabaho, tapno adalamutem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay nawaw, saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, ngagpasentraw. Katigtigos ko lang man. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo ta, takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mati ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog nga aglaba? Kan tipid iti sabon, kan danong. Ay nalabasan na pa nagtipid ti kastangar aramida mo, Willie. Agpakadakon miling bakit. Malumtong nga agawid ang, tudumagasak pa iti ayan dananang. Talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko, pagparikutampay bakit. Sa dino tinagapwa, Willie anak ko. Ije sentro nanang. Adati napan ko inaplay na trabaho. Ay nawaw, nagpasentro ka kasta ti kawas mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kawas ko nanang? Kaslapigadan matanta kawas mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo diti agsama. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka. Ngam kasta mati kawas mo. Awan mati ko nam ngagpalas ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw. Ngam kasta matay tsuraam. Ay nawaw. Diyo ka di maangot ti bangbanglok nanang. Ay na, pang-aasim man Willie. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mik. Agsukat ka ah. Tapno malabaan ta nakarugrug ita kawas mau. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ti pagparikot amari mileng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapumare. Kasano ngamin, di na amo ti agpulos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kuana. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon kan danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon kan danom ti kas jingar aramiden na. Nabasa mo ti buok na mare.
Kasla nagdigos, mate. Nagdigos nga agpayso ngam insubli na mo't tikawas na. Ulit-ulitam abagbagaan, Mare. At danto siguro pag nakman na. Para iti pagsaya atan na tibagbaga, Mare. Rumara kita, Mileng. Di mo kutkut yan to t-shirt yan pantalon ko dito ya. Tausarag tumanan no agawid Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba ka dagitang Willie. Mabalin pa ang mausar dahi ta bakit? No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, ti maipapaniti dahi ta banag, Mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok, Willie. Basta, di mo pakibibiyangan dahi to'y, tay suot ko pa'y kunakmanay. Mabalin pa'y ang mausar iti manungal daw datoy. Anya? Adala kong a fabric conditioner, Marilisa. Adapay, Mare Mileng. Ikanak man itido asa siya, Mare. Tay nabanglot ited mo, Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tayin labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing kung adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglanglang apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang ti daddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong kin t-shirt ko, Mileng, bakit? Sa dino tinangikargaam Di mo ka din nakita ti kawis mo ngagbitbitin iti sampayan, Willie, lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak kang kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming kayt. Imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay, Willie. Bagoong mo ta sasawang, Mileng. Katwan may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. No. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangarodan ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo, nanang. Ay nawaw. Naimbagmanta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing day ta, Mileng. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na lagi ti kawis ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kawis ko, nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawis. No di mong nagkanyak, di saan kumapay anabanog anaglaba. Di ka mabaen ngag pag na di tarwara nakarugruget ti kawis mau. Ay nananang, tinapatag, tagdigdigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, Mileng anak kaw. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Iswa napanurot ko ti umay mangtig anak kaw. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang natatang. Ay nawaw. Adda ka dito saan nyo nagkinawatan, anak ko? Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga roden ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi atatang. Di na amu ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita.
Isumatan iti manong aldaw. Agdigdigos, ngam kaslaawan matla ang serserbina tadi na ammo ti agsukat. Amuyo ka de, tatang. Idili na ba akti kawis na kaslabugoong mateng tinagbalinan ti danom? Ay, day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalukaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabiin, miling anak ko. Diya akong mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang. Pagsalitaan nyo alasaya at iparikot yo anak ko. Maala pa'y dayta itinasaya at asaritaan. Mano atawan matan aparikot mi dayta, tatang. At danto ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nan daw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na ti kastangar aramideng. Rabi and Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo kaklangan no agawid Mangisupot ka lang iti sidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Aduma iti inlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito isakbay nga agawid Anya kalakit di mat na ayawilay. Saan ka mat makaaw-awat? Nangalaam mat ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sabali mat tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan nagungat mare. Nagungat kit di apay ka no apakibibiyangak ti usar na. Ay na, uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na mare. Ngam kasla awan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na anakitam. Makalawas tumanin nga isutibado na. Dinakman kusilapan akasta si Kawili. Paglisi kay ti dalang ko, tagdi gusak miling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, Aglisi kay ti dalang ko kunak, tada tinapatig ka papanak ita. No, si kapay lang tinangato ti pride na ita. Pangasim man, tasan akong kumpurmi ti lawlawatam dita. Agdi gusak laang man. Ay katagpalis kan tumalang na magaanan ti inlabak abadong. Aday takaman na kunakon. Kita man takawis mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napangluntukupay. Ang utam. No, Willie aya. Kaslabugoong tumanen ti danong no ilabak takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay ring ti bakery ta si tayo. Agaplayak. Anya? Awan pa'y ngamin ti awag ti muna nga inaplayak. Iso nga agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawis mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawis mo. Mabalinan da ito'y. Di bali ata nagdigo sa kamay. Ay nawaw, hay, diyak mo. Nauma akon amang palpalagipkan ka. Asino nga men tinangibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka mangarod agsukat. Ay, pauna yan ti kastang, Willie. Pangaasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailan timod ko. Si kakaditi agaplay, sir. And ma'am. Willie gayam tinagan mo, sir. High school graduate.
Husto ka di. Uwan, ma'am. Okay, i-review pa ang ti application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta, ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita, taad dati daddo malakad ko. Urayak nga rin tawag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, ili anak ka? Saan pa yung mawag tinaplaya ka dyan sentro na na? Ura di ta bakery. Urayak ka no ti awag da. Makalawas ang tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Ura ti daddo mga inaplaya ka din nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada anak ka. Kanya kumangay ti pakatismayan da na. Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Uwan. Masigurado nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak ka. Nagdigos ako man. Sakbay alapanag iti opisina da na. Wan, nagdigos ka nga agpaysaw. Ngam kita ang mantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbi na nga agdigdigos ka, no isubli-subli mati kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala? Diyak mo, Amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami unayan nga agsarsarita, Mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami ije balay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramiden ti tunggal maysa, Mare? Sa dino tinagapwam na anak ko, Reng? Ay, di ta kabangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At dati na istorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawas ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa ket bakery ken restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona ket ti pag-applyan na at trabaho, ket adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wine, gam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem, pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan, pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso anadismaya ti supervisor da. Agdigdigos ako mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo, pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling, pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasayaat mo, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadagiti trabaho nga inaplayam. Kamu kung data bakit? Naibagan ni Marilisa sa kanya. Nasayaat mo't nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi. Di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid.
Kastoy mati bunga na. Ay, siyak to pa yakabalay mo. Masiksikuran ang makakit-kita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Mangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka? Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawi lilakay. At ati interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama ala akmutan. Kahit kumatan tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay. Mayat ti kawas ni Pari Willie alimabas iti paraangan mi itay amari mileng. At da interview na ita mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo no naka-Amerisan mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na. Nukas jay ti itsura na mare. Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanak ka ta kinasarita Mari Lisa. Awan ti anyaman na mare. Tidakas na kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerisan mare. No saan siguro napasamak ti kasta. Ang mga no aging gaita kat natangken latta ti ulo na. Mayat ti isam mo Willie lakay. At damat lang di trabaho. Bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamodyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Lasday gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. Nubagimot ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene ama ko na. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, nawaw! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga itaka lang ang nagawid si Kariko. Ay nawa, nag-overtime kami nga ro diti trabaho. Iso narabyanak, bekang bakit?
Di mo ka din nabasa titiks ko keng ka? Salak man nga ululbodan. Anya ka laki, di mo, aya, bakit? Anya pa nagkita mo kanyak, aya, babae raw? Amok day ta nga style mo. Panunutang, no anya tikayat mo panunutang. Basta siya, awan dar aramide ka dakis. Saan ako namakan? Siguro, nangan kayo iti babae ni Jeruar, iso kasta ka. No saan ka mamate? Awagam ti bus ko, agsaludsud ka keng kwa na, sakbay nga agsuspitsa ka. Agap-apa manendasarkan, ma'am. Ay, tinasayaan. Umasidagak itiritaw. Tapno mangagko ti pagsarsaritaan da. Sino ti saan nga suspetsa? Basta kaya aramidam, ha, Rico? At lumalpas ti saritaan. Awagam ti bus ko. No kasta. Agsuspit sa manin ni Ma'am Bekang nga ada ti babae ni sa... Ay, nawaw. Ay, nawaw. Suspitsa ka, suspitsa. Yung may bagak na agsaludsud kay ti bus ko. Di mo maglagkat. Ay, una yan. Amok nagtulag kayo iti boss mo. Tapnawan ta mo sa awagak ti bus ko. Nagsarita ka noon na. Ay, una yan ni Ma'am Bekang. Saan mo't unay agwapo ni Sir tapno agsuspit sa akasta. Ay, nawaw. Sikapay lang ti makamo dito'y balay manang perla. Ay, uwan, Ma'am Bekang. Labam dagiti kortina, kan sibugam dagiti sabong iti ruar. Uwan, ma'am. Rabiin to na makaawidak. Ay, isa din no ti papanan nyo aya, ma'am. Mapan ko sarong karan ti gayam ko. Kunak, ano mapan kayo iti office ni Sir Rico? Nangag ko anagapa kayo idirabi eh. Saan ko asayangan ti oras ko para iti day talaang abanag? O sige, agpakada akon. Taybilin ko di mo liplipatan. Sakbay makikaaruba ka, aramidam pa dagiti rumbang nga aramidam dito'y balay. Ayun, ma'am. Ariglado. Anya ti aramidam dito'y balay, Mari Perla. Ay, namaray. Umayak laang makiinistoryakan ka. Ay, agtugaw ka Ay, yaman naklaw na'y maray. Naimbag man, ta pinalubusan na ka ni abong mo makikaaruba. Sigod, maray. Okay lang kadakwada. Tinapatag kat na aramid ko ti Bilinda. Ay, amom ka di maray. Ti anya, Mari Perla. Sus, nagapamanindamam kan Sir idirabi eh. Ay, nawaw. Dahito mo ngamin Madam Bekang agsuspit sa nga dati babae ni Sir. Saan mo tunay agwapo ni Sir? Tapno pagsuspit saan na, maray. Anya? Pudno mo't, maray. Sakto laang mo't tikinagwapo ni Sir. Naibagay iti pintas ni Ma'am Bekang. Ay, agtal na ka man si Mari Perla. Iramraman nakpa iti kinachismosa man. Ay, sus, ibagbagak lang ti pudno, maray. Si kaki di mo, killjoy kalaunay. Hello, Lakay. Kumusta ka ditan? Nasayat lang tamat, Perla, bakit? Nakaawag ka ba? Anya ka diti trabaho mita? Nalpasan, Lakay. Awan unay ti maaramay, taawan dasarkan ma'am dito'y balayda. Kita ma, di mo unay ti ag-cellphone. Napan ka dita tap mo agtrabaho, ha? Wan, amok daytan. Kas nakunak itay, inaramid ko amin abilin ni ma'am, sakbay nga imawaga. Nasayat mo nga runukas na bakit? Narigat no maikat ka manan iti trabaho. Narigat agsapol, iti nasingput apos ita panawag. Ita mag-uray kas tatidad mo, inalada kalat na babaw nenda. Ay, amom ka di Lakay. Kanayon nga aga padagiti bus ko. Anya? Saan laang anam namin san anang ko, namin adu adarasun. Makakatawa akpay ano maminsan, tauray simple abanag, pagapapanda. Ay na, noan niya ti parikod da, di mon pagibiyangan. Tinapatag, kung saan da ka adang-dangran dita. Ay nawaw, istorya laang matkan ka Lakay. Ne, sige Lakay, agpakada akon.
Ni Seri kun samot ti si Mangpag. Inton maminsan tumanag. Bye! Ay, una yan ti tao ita panawen. Di da pa yan makalagip mo. Ay nawaw, itay pa akasta kasi kabikang. Apay ka daya. Talaga saan ang makarik na? Idiritsyong ngaminon, ano anya da ita? Tapno amok taramidag. Ay, di da pa'y makalagip. Ay, nawaw. Anya da ija, aya. Nabampanugak iti trabaho. Yung kastabay lang mati, pasungan mo. Umuna ako na maturog. Nasaba pa'y may. Ay, makapaawang ganas ka mat. Di ta ka man laangan. Amo manang perla. Dak maawatan ti asawa. Si kanto mo nga main, Sir Ricaw. Nalipatam a birthday ni Ma'am Ita. Ah, anya ti pitsa ita aya. February 10, sir. Yan, kayo nagpaisaw. Birthday ni mam mo ita. Ay, nalipata ngagpaisaw. Iso, malagayam apasagid itay. Bawan pa'y regalom kan kwa na, sir. Gumatang akto bigat manang. Gapu iti kinabisay. Nalipatak pa yan. Akasangay nagayam ita. Rumbang laeng abumawi ka kan ma'am. Tano saan? Talaga adakas kayo manan kan kwa na, sir. Regalok para king ka. Bekang bakal. Happy birthday. Saan ko akasapulan dagita a regalo, Rico? Gimata ka kiti paborito mo chocolate. Bakal. Itad mo laangan ka ni Manang Perla. Ay nawo. Nangina na gito'y bakal. Awan, bibiyang ko. Naladaw matlaangan day ta regalo. Anya. Itad mulatan ka ni Manang Perla kunakmanan. Ni bakit mo? Saan ka man nadagulit? Talaga pumudot man ang tiulok no kasta ka lang. Ah, ibatik lang dito lang misahan bakit ha? Talaga aparaking katiginatan ko. Chocolate para kan ka Manang Perla. Ay nawaw, naggapuan ti chocolate, Ma'am Bekang. Regalo ni sir mo kanya. Apay nga ron nga itid mo kanya nga ay, ma'am. Isumat lang, analadawan day ta regalo na. Da kayo kit di mo't, ma'am. Awatom kit din. Ay, agyaman aklaunay, ma'am. Panagkunam ka di Manang Perla. Ada ka di babae ni sir mo? Iti kasjay alangan ni sir, ma'am. Anya? No siyak ti salud-suda, Ma'am Bekang. Imposible nga dati babae ni sir. Si kaka na yun ti mangilablaba iti uniform na. Amakan kit din da makit kita mga ebidensya, Manang. Siyak? Ay awan mo't, ma'am. Bagaan nakto no da makita mo. Ikan ka iti kwartam no da may pakita mga ebidensya kanyak, Manang. Anya ka di man ti umay mo imarites, Mari Perla. Imayak mare, taikan ka iti chocolate. Kukam to'y maisa. Ay nawaw, nangalaan mat iti chocolate, Maray. Birthday gift ni Sir Ken, Ma'am Dayta. Apay nga ron nga inalam ngay. Abangan no sa pulan ni Bekang. Ay nawaw, ni Ma'am Bekang amis mo tinangtag kadagita, maray. Anya? Una, tanala daw kano ti regalo ni Sir. Kasta unay ti unget ni Ma'am. Ay na, para dahi jay lang. Ay talaga ajak maawat ang dagiti among kuno maminsan, maray. Anya kalakit di matan, Mari Perla. Mapan mo mat imarmaritis dagiti among mau. Kud, puno mo ti magbagak, maray. Awan mo ti makita kasinyalis nga da babae ni Sir. Malinis mo dagiti uniform na. Manang Perla? Apay ka day, Ma'am Bekang. Pakilabang man dagito eh. Jak masango, tado ti aramida. Ay nawaw. Pantinsama day ta, ma'am. Cycling day to'y Manang. O sige, iwashing ko inton madamdama, ma'am. Ihanduwas mo latan, Manang. Okay. Isupay lang ti uno na malabaan. Un, ma'am, siyak ti makam mo.
Kumusta ngay manang Perla? Ada ka di nakita mga ebidensya. Awan pa'y, ma'am. Di ka agsardeng aging nga da makita muan. No para kanyak, ma'am. Awan babae ni sir. Sigurado ka? Wun, ma'am. Apay nga rod akanayon amarabyan. Malipatan na pa yun ti birthday. Gagangay na at busy iti trabaho na, ma'am. Sa bagay mo't kiti ah. Nagrubwat ka din ni ma'am mo, manang Perla. Itay pa'y sir Rico. Agpakada mo nga ruday. Masapak nga gaway din ton malang. Agluto ka itinaima sa masida. Wun, sir. Kung gaya, pakilabam dagiti ulas kin bedsheet iti silidmikin ni ma'am mo, ha? Wun, sir. Agraman dagiti mo ring may. Iwasi mong tulatan. Tapno saan ka marigata manang. Wun, sir. Mala, nakaw. Sige, sir. Agan-anad kayo. Ay nawaw. Sa dino man ang tinagapwa, Mari Perla. Iti ayan ni Maribete, Mariteriang, napanak nakiinistoryakan kwa na. Si kamad lang ti amok ababaunan akasta, Mari Perla. Day, anyat kayat mo asawan, Maray. Si kalaang ti babaunan ang mahilig ang makikaaruba. Gagangay na tanasing pumudamam kun, sir. Mayat metlaeng kano no makiis-istorya kadagiti kaaruba. No daduma, dagiti metlaeng padak ababaunon ti kais-istorya. Anyabot nga iti topic yaw. Tibus ko Mariteryang. Amom kadek. Nagpalaba ni Mambekang iti cycling kanya. Hay, sabali ti ango na mare. Saan lang nga ta? Agraman bedsheet kun ulis da kun, sir. At dati sabali anaangot ko. Na, agraman ti kakasta abanag. Mapan mo is-istoryaan iti sabali at aaw, Maray. Bakit? At daman tinadamag ko. Anya day taan na damag mo, Rikulakay. Maipapan ni manang Perla. Ay nawaw. Apay ni manang Perla? Nang nagkaroon ni Pare Peter ti pagsarsaritaan ti baba uninta. Ti baba uninda hindi na minsan. Anya ti pagsarsaritaan daya? Marmarites dahi ta Perla ti mapaspasamak dito'y balay bakit? Anya? Dahi ta ti pudno bakit? No kasta nga agapa ta. Istorya na iti sa balay. Agraman mo rin. Bedsheet. Kan ulis ta alablabaan na. Istorya na. Anya? Si kamagayam, Bekang. Agtugaw ka pa'y adaman kayat ko sa ludsudan manang tiriyang. Amok nga dati amuyo, tagayim yun ni manang Perla, babaunan me. Ang mga no damat imarmarites na kada kayo. Ibagayo ko matipudno na. Ay, kinapudno na. Tunggal umay ni Mari Perla dito'y balay, kat ada istoryaan na, Bekang. Amin ang mapaspasamak iti unag ti pagtaengan niyaw, umay na istoryaan. Anya? Isu nga mo, may. Ano kasta nga aga pa kayo kanila kay Mau, agraman murang kada bedsheet kan ulas yaw, umay na istoryaan. Ay, nawaw, ti kasta nga ugali na. Confirm, lakay. Nakasaritam ka di dananatiryang. Bakit? Wen, agraman ti daduma kaaruba tayo. Anya ti kunada ngay. Amin ang mapaspasamak dito'y balay, kat mapanis-istoryaan da dyan ama ng Perla. Ay nawaw. Isong updated dagiti kaaruba, lakay. Kasla imposible. Ang maaramid na ti kasta bakit? Kastamot lang ti kunak ididamo. Ngam, anya nga ita. Rimor ti dakas nga aramid ti babaunan ta. Chismosa matgayam ti loko. Anya nga ro ti plano bakit? Papanawin tan lakay.
Diyak kaya ti babaw na nakasta ti galad na. Agraman murang, ulas kan bedsheet, mapanais istoryaan. Wala di awanan ti katulong tabay. Uray awanan, no kas dyan matlang nga chismosa. Amin amang na, istoryaan na iti sabali. San mat gayam ang mapagtalkan day dyan at tao, lakay? Oh, sweldom itaabulan manang perla. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't mambekang 21 pa'y laang mo ita. Awata mon, taitamat laang, ikatan kan akas babaunan mi. Mabalin mon ti agimpake. Ha? Nay, apay ngay ma'am. Diyak maguston tikas dyan nga inararamid mo, manang. Awan mo't ti amo kadakas nga naramid ko, ma'am. Sa anak mo't ngagtatakaw. Wan, saan ka nga agtatakaw? Ngam ibabain na kami mat kanisar mo kadagiti ka aruba miya mismo. Ay, pangaasiyo, ma'am. Di na ko maikatun. Awan ti amok apapanag. Pasensya kan. Ngam diyak kasapulan ti chismo sa katulong, manang. Agimpake ka. Ta itulod na kanisar mo ije terminal itamat laang. Ay nawaw, di mo mo't imbagbag ang agawid kagayam ita, perla bakit? Kasanaw kat inikat nakmat day abekang. Anya, Kas makita mo't lakay. Inyawid ko amin nagamit ka. Saan ka di pa'y analawag day taken ka, naputlaw na kami ti ulom. Agsalasalodsod lang mo't na tao. Apay apinapanaw na kangay. Ay, jak mo iti day babae, lakay. Jak maawatan ti ugali na. Asino matikin na saritam iti cellphone maulito lakay? Tibos mo Apay ka no? Sinaludsod na no simbang putkan. Si kaki di mo bakit? Isumik lagaya mo inikat na katibos mo. Ay nawaw. Anya man na ang tiinistorya day taabekang kun ka. Asino nga minti lang ibaga, amapan mo imarmarites, dagiti amo mo bakit? No dati sa anda apag kinaawatan kinilakay na, di ka man nakibiyang? Agraman ulas, murang kan bidsit da, mapan mo ka no imarmarites asabali ti angot na. Anya. Awan da ito. Dayta akinachismusam ti makagabaw, no apay akanayon ka amaikat iti trabahong bakay. Mano atawunay nakastamlatan, di ka pa'y maagnakam. Asino nga min ti mayat amang sweldo iti kasta babaunin ngay. No di da kayat ti maistorya, di agsingsingput da. Ay nawaw, panagkunam ka de, kit nasaya at amapan mo istoryaan iti sabali ti personal abiyag dagiti among mo. Basta. Awan ano kasta ka? Ora aya trabaho ti aplayam no kasta ti ugalim. Awan la amok bakit? Ha? Iso pa nga asem, tagbalbaliw kan bakit? Bakit kan? Irespetom ti personal abiyag dagiti among mo. Manumutan ti tawan mo. Agkukurtret akong kuril mo pa yan. Na. Iso sumardin ka man. Amom ti husto ken saan? Bakit? Ay, nawaw! Saan anasaya at amapan mo ichis-chismis ti padam a tao? Personal abiyagda ket di mo pakibiyangan. Respeto ti kasapulan tapno agtalinaed ti pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho.
nagin ina na. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Jakmat makita ni Manong Ronnie, tatang. Imual ni Manong mo, silya anak ko. Ay nawaw, sa di naman ang tinapanan na, tatang. Ang mga nunapan manan nakiinom day dya tao. Indon mabartak, kumkumpormi manan abalay ti pagawawidan na. Siyak pa yung tibanugan na amang sukon kan kwa na. Saan ka diya nagpakada-kada kayo, tatang? Nagpakadamit ko day. Di na kaman nung sa dino ti papanan na anak ko. Inala na ka di ti cellphone na, tawagak, tatang. Wayne, nakitak nga imbulsaan na itay. Mabit lang nga ron, taawagak man day dya tao. Kumusta nga silya anak ko? Sinungbatan ka din ni Manong mo, tiawag mo kong kuana. Id-id dapan naman, tatang. Ay nawa, kasano pa yun dito? Inuman siguro man ang tiayan na, iso adi na kaya tasungbatan. Gibutin mo umay ti arak na itakabsat mo. Arak tumat nga min ti danom na, tatang. No awan ti arak, apo, kasla agsakit. Kasla di nakabaulan ti agbiag nga awan ti arak. Nalabas ti kinaadik na iti arak anak ko. Ay talaga, tatang. Inton mabartag, kumkumpormi man ditan ti aramiden na. No daduma, may samat aparikot ti intero a barangay, tatang. Ay nawaw, ni Manong Ronnie manan kasumungad. No sa di naman nga tan tinakiin-inuman na. Kayang tanggapin. Nabartag ka manan, Manong Ronnie. Kanas... Sana ka na bartag, edna ating ko. Imbes nga agdiretso kay Gibalayo. Agistambayak man palang dito'y tersenam. Ay nawaw, saan amabalin? Nabartag ka mat. Amangan no agbot ang dagiti customer ko. Sana mapasamag dahi ta ating ko. Ano kaya't mo agay? Tulungan ka pa yung aglakaw. Ay, sus Manong, di mo pakibiyangan tinaka-displayan natin. Nabartag ka, amangan no matumba ti istante kat maiwaratin natin alako. Sigagid di mo Edna. Awan ka dito, panagtalig mo kanya. Oren na bartega. Amok tar aramida Edna. Hello, Mare Edna. Mare, umay ka man pa'y dito'y tersena. Apay ka di, Mare? At ni Manong mo dito'y Mare. Kung kumpurmi ti aramiden na dito'y tersena. Nabartag ngamin. Anya? Agawaam ti umay Mare. Naamangan no makaperwisyo pa'y dito'y. Ay, talaga mat day tao. Mangibabay na talaga. Makaumay ka ka di Mare. Tani, agraman lakok anateng pakibibiyangan na matan. Wen, Mare, umayak kon. Agawaam Mare, tani, jak kabailan nga anawaan ni Manong mo. Ay na, talaga day tao. Perwisyo ka dagiti bumarangay no kasta mabartag. Sa dino ti papanam silya anak ko. Iti tersena ni Mari Edna, tatang. Ada ka no ijay tinalaing nga anak yo. Anya? Iti na minsan, iti ayan dama ng arsang tinagturungan na. Iti ayan matan ni Mari Edna. Agraman lako ka no ni Mari Edna, pakibibiyangan na, tatang. Ay, nabaltik siguro man yan Sigurado daytan tatang. Inulaw manon ti arak, iso akumkumpurmi manon ti mapampanunot ng aramidan. Talaga apirwesyo no mabartag. Imbis nga agdiritso nga agawid dito'y balay, sa balimat abalay ti pagturungan na. Asino ti but-but ngan ngay day tao? Anak ko, kabailam ka di nga iawid ti kapsat mo.
Kabailak tatang. Mano atawanan nakasta ti aramiden day tatao. Ay nanay, ruama kon. Ay buludag pa'y man lang ti 2x2 yu tatang. Gusto mo tan amanong Ronnie. Kita akit maperdi mo tan dagiti lakok anatang itikas tangar aramidam. Umay kayo dito istor ko na Bartek. Makaperwisyo kayo mat no kasta. Manote kamatis ita. Edna. Talaga mangibabain ka, manong Ronnie. Agyaman naklaunay ta nakaumay ka Maricelia. Kita mat ati narami ti kabsat mo. Ay na. Ano tararamidam dito itersena sila, ha? Sikat irong mga pagsaludsudak iti kasta. Apay apakibibiyangam tinatang alakon ni Mari Edna manong. Kag ko lang di makatulong iti gayem mo silyading ko. Nung kaya mo di makatulong, umay ka dito, no saan ka na Bartek? Agtagtagainap ka man ako nakon. Ay, nawaw. Saan Amok tararamidak, ha? Ibati mo takamates, tagawitan. No di mo kaya't ato'y 2x2 tag disto di talikod mo. Da kami manan kanitatang ti babain mo. Naimbag ko taim may kaadagos idikalman Maricelia. Tamang ano anya pa'y ti aramidin ni Manong Ronnie. Nalagip ko ti naramid na iti manok ni Tata Pedring idi na Bartek na panijay. Mayat mat no saan anak kainom. Ngam no kas na Bartek. Ay kumkumpormit ang aramidin na Mare. Makaperwisyo mateng. Iso ti parikot ti pamilya mi Mare. No si bibiyag pa'y lang day dinanang. Inal daw siguro mata na may stress. Ay naamo na matakas na ti aramid na numabartak. Ngam no apay adi na pa'y laliklikan day tanga arak. Ni mahanong ko pa'y ti ko na Mare. Saan nga agbyag day jay no awan makita na nga arak. Payakas gyro ni anak ko. Ay, nawaw. Anya manin ti basol ko, tatang. Saan lang gaya nga iti ayan ni Edna tinapanam iti kalman. Napanggapay gayam nagpasikat iti paradan. Anya? Iso may tistorya dagiti driver niya. Napan mo kanu ida kinarik. San mo't atata? Si kakid di mo? Di ka ba naglibat? Pangasi maro niya ha. Sardingamong. Sardingam dito palagin inom mo iti arak ha. Ibabayin na kami mo't kiniading mo iti kastagar aramitan. Pariku pa yung ti papay mo kadagiti kabaranggayan kayo. Salpang kakit din. Sa di naman ti papanamrunay, arak mo manin ta imot mo. Ay, nawaw. Kunak lagi din no asino tinapinda sa masalaw ko. Na kayo magayam na Silvia. Maparak man iti antigayim ko, nana. Agisyat kami man. Anya, ay di kamot maumuma iti arak. Ay, saan mo ta makauma ti arak, nana? Nadamag ko tinaramid mo ijay tersina ni Edna. Ken ijay paradaan iti kalman. Awan day jay, nana. Amumutakas jay ka numabartek ka. Apay nga ay adi mo pa ila isardeng ti panagin inom mo. Sana pa ready, nana. Agsakitak tuki ni. Lodyak maangot ken maramanan ti arak, nana. Anya. Gumatangak man na 2 kilo akamates. Sige nana, agpili ka latan. Pilyan nyo no at dapay timayat. Imay ngamin inayayam ni Manong Ronnie dagiti lakok anatang idinaming santa na Bartek. Ay won, malagip ko. Nasalaw ko ni Ronnie di tadalan itay. Arak manun ti imot na. Dito'y tersinam sa tigim matangan na. Saan asyak tinagapon ti arak anakitam na Silvia. Ngamin, kun kontrola ti itid ko nga arak iti daydi amanong Ronnie. Amo ti ugali na numabartek. No saan asika, nangalaan na ngay ngata. Ginatang na siguro iti sabali at tersena na Silvia. Amo yung matday no may papan iti arak, aramidan na ti amin.
Di na lang padpadasan ti umay dito'y tersenak anabarto. Ta talaga ang makangag day tatao. Kunakon ka. Sika man ang timasalaw ko dito'y dalan, Manong Ronnie. Ay nawaw, siga magayam selya ading ko. Nakigtutak pa'y. Arak man ang tinig ganam. Awan ti pagdalaga mading ko. Agawid takit din. Sana mabali. Baka urayan da ko nagiti kumparet. Agawid tan kunak ne. Inton mabartag ka, sa bali man ang abalay ti pagturturungam. Lay. Asino ti mapan mubut-but nga na? Sana mabalin tas makita mo na adayumot tan ti pinagnak at subliak man ay. Agawid tan. Awanan ti adupay asao. Maday. Di mo urayan ama uma ti kabarangayan tayukin ka. Di ka mabutang apang uran da ka dita. Nakalaki di mo tinsilya. Ay nawaw. Sika lang arudan ti tultulungak. Sika pa lang matikas ta, Manong Ronnie. Kabagilak ti bagik. Pakaibabain ang ti pamilya tayo, tikas ta nga aramidam kunak lang arudan. Kasano no ulit man ang tinaramid mo apan ang karit-karit kadagiti jeepney drivers dita kat bugbugan da ka. Kasano no sa bali manen abalay ti pagawidam kat panguran da kadagiti bumalay Saan to mapasamak tayo da ading ko? Agsardeng kan, Manong Ronnie. Maturog ka kit den no awan aramidam. Saan aday taarak ti pampanunutam. Ay nawaw. Mauma akon ne. Basta, makainumak ka nagiti gagayim ko intun madamdama. Saan man anatanggan ti ulo, Manong? Di mo manan ipilit ti kayat mo. Sayang ti arak no ibuling ko lang. Nagginang tupay ti arak ni. Noowan ti dang gamasaw. Ali, mapan ka! Mapano ka talaga ading ko? Di nak malabdan. Kunam itay, taad dati tao ang makakitkita ka data. Iso ka pilitan na simuro taktin ka. Mga among kabatan dita. Saan asyak ti bambano ga mamang suksukon kan ka? Yay, binaybay ang ni Manong mo sila. Bayan nyo, taramidan ng tikay kayat na, tatang. Kasi no ibabain dataman ng anak ko. Isumat lang tinatanggan ti ulo na, tatang. No pang uran da dita, basol na. Amo na nga rudan a perwisyo ti ipapaay na kadagiti kabaranggayan tayo no kasta mabartag. Di pa'y laag na kamat. Nakababainan, katagiti kalugaran tayo. Bayam, tatang. Bayam ta ibirok na ti pakaisagmakan na. Siga hindi mo anak ko. Sakit lang ti ulo dahi ta akabsat ko, tatang. Awan lat aramidan na no di mangibabain iti pamilya tayo no kasta mabartag. Urayan na siguro nga damang itulod ken kwa na iti barangay hall, tatang. Umay ko isublay to'y binulod ko abo ng yaw, edna basang. Agyaman lang unay Nana Silvia. Ay nawaw, addamanan ti sumungad anabartak nana. Nay, busis ni Rudy dayta. Nakalabos amagmag na nana. Ayun, ayang, apay mo't akas di tilangana. Man nga rod, nakavrip lang ang nana. Ay, gapo itinalabas sa panagin inom na. Di na amaw asila labosan amagmag na iti sentro ti kalsada. Makamumoy ditan Di na lang ang panggapan ti umay dito tersenak. Tatalaga nga itulod kun ijay barangay hall nana. Nay, agpamiyan ng samag. Nasayaat mo't no ijay balay dati pagawidan na. Saan manen akum kumpormi abalay wenno tersena ti pagturturungan na. Silya, anak ko! Silya! Sa dinutayan mo! Apay ka di, tatang. Kasla madandanagan kayo launay. Ay, anak ko! Mapan mo mangkitaan ni Manong mo di barangay hall! Ha? Anya ti aramida na di barangay hall, tatang. Nakaturog ka no, Iday! Intulod na giti opisyales di takabang ibang barangay. Tas sila labos ka na magmag na iti sintro ti kalsada na code na kabrep!
Nabartag siguro, tatang. Isuti ko na ti karo ba tayo nakakita kin ko anak ko. Mapan mo sukulin ni Manong mo. Mga lakay iti kawis na. Ay hindi, nakababay. Yung pundutin bagada sila lamo sa magbagla iti sentro ti kalsada. Ay, una yun. Ay, saan na ang aparikot ti barangay tayo? Parikot matan ti kabangibang abarangay day ta Manong Roni. Agreeing ka, Manong Roni. Manong! Salino ti, ayan di kalaban, ayan na. Ay, nawaw. Talaga nga ulaw munday ta, Manong. Ha? Kita man talangam. Di ka mabaen kada kapitana, Sa di na iti, ayang ko ya. Ada ka dito barangay hall. Anya? Nene, sos, ayan nga iti t-shirt kin pantalong ko. Abay, Makitam day ta? Di mo pa yan amo no sa dino tinang ikargami ti kawis mo. Sapak. Naimbag ata dapay brief mo. Pa yun nakastoy. Agbado ka tagawitan. Muntoy. Mangibabain ka. Awan ti babain mo anag pag na anak ka brief ka laang. Nagdiretso wait ni Manong mo iti silid na sila. Ay natatang, kasta unay abain na itay. Di na pa yan sungbatan ti saludsud ko. Apaya ka sa tiisin mo ngay. Ay natatang, no nakita yun lang tilangan ni Manong Rone di barangay hulitay. Diyak mo no agkatawa ako no masyanak din kwa na. Anya? No kasla pimpiman di barangay hul tatang. Gapo iti nalabas, apanagin inom na iti arak. Kastan tinapasamak ken kwa na. Sigurado ang mabainday jay ka ni Kapitan tatang. Hustumik ka diya. Tabaring pagnakman na. Nakitam ti viral video iti Facebook, Maricel ya. Anya nga video, Mari Edna? Video ni Manong mo aroni Ay nawaw. Kita akman, Mari. Asino din nang i-post? Diyak ka mo, Mare. Dami account mo. Ang mga kalugaran tayo wano saan, taga-kabangibang a barangay. Kita akman, Mari. Aday ta, Mare. Buyaam. Kasanumat anaamom ani Manong Roni ti adda iti video, Mari Edna? Talimabas iti paraangan mi iti dayding aldaw, Mare. Nakita mi kin ni Nana Silvia anak kavrip laang. Di min pinagan anong tati amume kat agawid ije balayo. Di mi impagarup adumanon gaya man di takabangibang a barangay. Ison ti pagfiestaan dagiti tattao iti Facebook, Mare. Naimbaglaangan at blurred ti rupa na, Mare. Badon samot ni Manong mo aruni dagitaw, Silya. Aywan. Bado na talaga dagita, Nana Silvia. Nangalaan nyo, mat? Nakita ni Tatam Apuldo, igi kataltalunan. Ay, nawaw. Ijay lang gayam, tinangibat yan na. Sinubraan na ti ininom na, iso akasta. De na amaw tinararamid na. Ustumat kit di, tapno agbain mat basit. Sa bagay tapno awanan ti pagparikutan tayo a bumarangay. Kumkumpurmin tumater aramiden na no kasta mabartag. Pudno launay, Nana Silvia. Jak amoy iti deja kabsat ko. Naadik mo iti arak. Naimbag ko man no agdiritsong agawid ijabalay no mabartag. Nga masaan man. Nakitam ti video, Manong Rone. Nakita ko na. Nag-viral ka. Nakababayin launay dito Pagyamanam tabler ti rupam. No apay mat ngamin ngayon batim latan ti pantalon kan t-shirt mo iti kataltalunan iti dayjay nga aldaw, Manong. Nukas na. At dati nang isubli ti badok silya. Intad ni Nana Silvia itay. Ay nawa. Diyak pa yun malagip noon niya tinapasama ka. Ala agbartag ka pa'y. Anya ngayon ti rupam nga isangom ka ni Kapitan kalpasan ti kasta na pasamak, Silya,
Aga-brudak sa amat tayo. Agabrod alaw-law at umat dita. Apay, nalakat ti agabrod. Nas ka na pumanaw akong dito lugar tayo. Nakababayin launa yun sila. Nakababayin kang kapitan. Nakababayin iti intero barangay tayo aring ko. Idi pa'y ngamin nga ibagbagakken ka nga uston ti arak. Ngam natangken mo ti ulom. Anya ngay itamanong. Ay, nawaw! Liklikan ti arak tapno awan to ti pagbabawyam intun dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! May mayat samot ng mga alatay ti babaw nenta. Rosalia bakit? Ay nawaw, apay pailaang gardula kay. Wala, tapno adda ti katulungam ni ti balay. Nukasta nga adda ti papanak. Nukasta nga adda trabaho. Nangrunakit adamot ni baby. O sige, mga lata, ngam adda ti standard akayat ko. Ay nawaw, masapul pa'y kadiday ta standard. Ay katwan saan amabalin nga uray asinula ditan lakay? Sige. Diyak kayat ti ubing ababaw nun. Anya nga ruti kahit mo? Tay 50 years old and above, kandiyak kayat ti sexy. Tay bilbilan no iso. Anya? Bakit ti kahit mo ababaunin ta? No anya ti imbagak, iso ti masurot, lakay. Nabasak ti karatula anak kapaskil di taruario, Mare Rosalia. Adda ka di parikot marikora. Apay matakas jay, Mare? Apay ka di ayamare. Diretswan nakman. Mangala kayo iti katulong ng 50 years old and above mo't, Mare. Iso nga rod mo ti kayat ko, mare. Diyak kayat ti ubing kan sexy launay ababaw nung. Ay nawaw, panagkunam ka de kat kabailan ti 50 years old ti agtrabaho, Mare. Saan mo't anarigat ti trabaho, mare? No aglaba, adda ti washing machine. Saan unay amarigatan, taaddaak mo't at tumulong kan kwa na. May mayat mo't latano tay 30 years old, Mare. Napigpig sa nga agtrabaho. Basta siya, diyak kayat ti ubing ababaw nun, mare. Adda ti aplayak at trabaho di tabangir asityo, Andres Lakay. Anya nga, trabaho, Amy, bakit? Katulong, Lakay. Adda ka dito, mayat ang mga lakin ka. Iti kasta nga edad mo, bakit? 55 mo? Binasak analaing ti karatula, Lakay. 50 years old and above ti babaunan akayat da. Ay, kat padasa mga ragdaga playa. Baring maala ka, bakit? Dumagustuhan dak, Lakay. Nasken kanupay ngamin amakita dak iti personal sakbay nga agdesisyon da. Mapat ka karuda. Itamot lang. Tapno among no pasok kay standards da.
Awan lakay, agdigo sa klabiet. Nagsarita kami kin ni Nana Amy tay Rosalia bakit. Madlaw na saya at kan nagagat ni Nana. Kan tagabangir si Chumatlagaya. Mayat ano kas na? Kalugaran tayo mo ang gayam. Wan gayam. Stay out ti kahit na bakit. Panagkunam. Pasok ka din ni Nana Amy. Iti standard mo. Manong aminan ti tawon ni Nana? Gardo lakay? 55 na kanon. Ag 56 into umaya bulan. Madlaw aki kay ni Nana. Nakita ket nakaaritos ken addapay kwentas na. Agraman pa nagbadbado na. Iso na laang ta sexy mo saan abilbilan. Angam, okay lang. Ipadas ta ang. Kaano nga rodamang rugi bakit? Mabalin mat itano kayat na. Naurnong timureng amalabaan. Okay lang katikin ka nga stay out bakit? Wen, okay lang. Taasidag laang matibalay na. Numalpas ti trabaho na. Di mabalin na ti agawid. Anya nga iti ko na ni Madam Sergardo. Okay lang kadikan ko na ti stay out. Wala na. Imanugot ni mamo. Mabalin mo lang nga mangrugi ka. No, kayat mo lana. Ay, mabalin ka de nga inton umay asaba dulaangan amang rugi aksar. Ha? Apay nga lana? Anda nga minlakad mi kanila kay ko inton madamdama kan inton bigat. O sige. Masapa ka nga ron nga umainton Sabado na ha? Alas 8 at daha ko man ditoy. At sir, agyaman naklaunay. Da kayong tuntag sarita kin ni Mama Rosalia inton Sabado. Madama nga mi napat paturugan na tanak mi. Ay sir, agpakadaak nga rodan. Okay, agan-anad ka Nana Amy. Kumusta nga iti lakad mo? Amy, bakit? Good news, Andres Lakay. Naalak adagos iti inaplayak at trabaho. Ay, katmayat, ano kasta, bakit? Mangrugi ak inton Sabado, stay out. Ay, wala. Ang dami ti tricycle ta. Ito, Lord, kinsukunin ka laingan. Tapno saan ka amaman ga magmag na, bakit? Agyaman naklaunay Lakay. Ala, agilalakan. Tamangal daw tal. Anya ti sida? Sinigang nga bangos. Ay nawaw, nagimasan Lakay. Siyempre ha, nagluto ako iti paborito masinigang. Talabayag mitten tinaudi, anagsidata iti sinigang. Bakit? Kunakman no alas 8 ti trabaho, mita. Agsagaysay ken agarito sa klaangan, Lakay. Ay nawaw, masapol ka di nga agaritos ka. Tapno presentable akmat. Ala, agawam nga rod. Tapno saan ka amalado, bakit? Anyat orasan aya. 7:40. Ay nawaw, nasken nga rod nga agaw aktag sagaysay. Ay umunakan, ta isaganam ti tricycle Lakay. Sumaruno akmat la adagos. Agawa ba? Diyak kaya tagur-uray igerwal, bakit? Ka day, danag mo na aya. Sabado ita, Gardo Lakay. Awan ka di pa'y ni Nana Amy. Awan pa'y matrusalya bakit? Amang ano pa umayon na dyan? Kaano agalas 8? Kunak no imbagam kan kwa na nga alas 8 nga umay. Katuan man. Ape nga rod nga awan pa'y. Anya nga oras ngayon ang makapaglaba. Relax ka kadilang, bakit? Relax. Ha? Bakit? Nangig mo. Ti ungor ti tricycle. Amang ano da Nana Amy daytan. Ay kat mapan mo nga roden lukatan ti gate Lakay. Uwan bakit? Mabana ko. Dagitoy lang ang tinaskan alabaan nyo, Nana Amy. I-washing nyo latan, tapno saan kay amarigatan.
Dagitibado ni baby lang ti ano sa nyo nga igalgal. Ay, uwan. Awan ti parikot no may papan iti day taabanag, Madam Rosalia. Lumalpas ti panaglabayo, adda ti sandwich ken Diyos iti kusina. Makaammo kayo matan nga agmerienda. Ay, uwan, Madam. Ala, mapanakon iti silid mi. Da kayon ti makaammo ditoy. Ay, mabiit laang, Madam. Adda ka di pa'y masapul yun, Ana. Ay, jak matamaw no kasano ti mangusar iti washing machine, Madam. Awan nga min washing machine may. Isuro na kumapay, tamangan no, makadadailak adin na oras. Nasapa kalaunay nga imbay, Andres Lakay. Awan pa'y mati alas 5. May bayat ti masapa. Ngam ti malada o bakit? Agsublikan tulaangan inton madamdama Lakay. Ang mga no makita na ka ni Madam. No ang bumlaang Lakay. Sa balay ti panagkita ni Madam kanyak itay. Jak amo no maragragsakan nga tao no madisdis maya kanyak. Ha? Anak kumangay ti pakadismayaan na. Hey, jak mat amo kan kwa na ah. Adda magayang bisitam, Nana. Apay adi mo pastrakan. Ay, kwa, Madam. Nilakay ko. Umay nak kumasukunan ngam nasapa mat unay nga imay. Ay, di ka madanagan, Madam. Maanusan na mat aguray dito'y ruar. Nakaaritos ka manan asimrak, Nana Emi. Ay, talaga akastoy ko, Madam. Jak kayat amakita nakaaritos ka, kabayatan ti panagtrabahom. Agraman ta kwentas mo, ikatummat laang. Uray nakaaritos ken nakakwentasak. Maaramid ko latamat na saya at ti trabahok, Madam. Awanan ti adu asao, no imbagak na ikatam, agtungpal ka laangan, saan aday ta agkalintagan kapay laang. Uwan, Madam. Ikatagkaon. Kasta agtungpal ka adagos. Nalpasan ti trabahok, Madam. Alas 5 matlaangan. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang, Nana Emi. Adda ka di pa'y ibilin mo, Madam. Inton bigat, jak kayat amakita akasta ti kawas mo. Nalawag ka de? Nay, adda ka di madi iti kawas ko, Madam. Agpadyama ka laangan. Jak kayat amakita naka-skirt, wano naka-blouse ka. Ay, iso nga min ti komportable kanyak, Madam. Nasakit ti matak ang makakikita iti kasta panagbadbadom, Nana. Saan mo matla ang abagay? Kikay kalaunay, ka manumatan ti tawon mo. Ha? Oh, ada ka di reklamon? Kwa, Madam Rosalia, awan matkit day. Kumusta mo't nga iti trabaho, Eme? Agmay sa abulan ko laang ang nagtrabaho kada Madam Cancer. Kasjay matan ti trato ni Madam kanyak Lakay. Ay nawaw, anya ti trato ni Madam ken kaya. Di na kayat anak kaaritos ken nakakwintasak kabayatan ti panagtrabaho, Lakay. Ha? Agraman pa nagbadbadok. Di na kanu kayat. Anya? Jakman ammo. Gamkalat matakas jayan ni Madam. Mayat mat ide. Impalawag ko laang matken ko ana, nga uray ki kayak ama ko na, maaramid ko mat anasaya at ti trabaho, Lakay. Ay, amangan mo't nyo insecure lang ni Madam buken ka. Iso akas tabaket. Katno adayo nga ububing ka na pinpintas ni Madam ngam iti siyak, Lakay. Isulaang nga, ta medyo chabe. Ada talaga dagiti tattawa kas tabaket. Saan amaliklikan? Itaman lang ngay may kapimasyar, Mari Rosalia. Ay, win ata maburing ak ijibanay, Mare. Iso nga intugot ko matlaang ni baby. Naimas titurog na, Mare. Nasapa ngamin ang nakariing itay agsapa, Mare. Aywan, kumusta gaya man ti babaunan niyo, Mare? Amo, Mare. Kasla na pintas launay ni Nana Amy ababaunan mi.
Kikay. Anya? Kita ang tiladawan na. Nan? Manuti tawon na ya, mare. 55 na, mare. Saan ang madlaw 55 na, mare? Kikaya talaga. 65. Day tangarod, mare. Kikay launay. Kumusta ti trabaho na, Mare Rosalia? Mayat mare. Awan ti makunak, tanadalos ti trabaho na. Isuna lang ang tadyak magustuhan ti panagbadbado na. Agraman aritos kan kwentas na. Ay na, Mare. Insecure ka man siguro. Ay sana. Apay ko mga agbalinak na insecure. When tauray 55 ti katulong yo napintas latta, Mare. Kas na ko namon, nadalos pa iti trabaho na. No siyak ti mauma, ikatek dayjay anana Emi. Ay nawaw, apay nga ikatam no nadalos mo ti trabaho na, Mare. Day taki na insecure mo man ti pakpakat mo, Mare. Insecure ka iti bakbaket ngam iti si ka, Mare. Sa bagay, siksi mga men ni nana ngam data, Mare. Panagkunam, Andres Lakay. Mabalinan, ti kastoy akawas kao. Ay, Win, bakit? Kastamit lang ti kawis mo, di kalma. Simple akit kitain. Nasaya at mat nga road. Kastoyan ti kawas ko nga agtrabaho. Sana kun nga agkwintas, ken agaritos. Tapno awan ti makuna ni Madam Kanyak. Uy na, ang mga saan mo atong palin ti kayat na. Kit matis mayakit ti rin ka. Ay, day tangarod Lakay. Tinapatag, ket mayat itadatangdan ko. Hala, agrubat na nga rulan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Mapanak met iti bangkak. Esopay niya maimola. At dati nadlaw ko ken kanana, Amy. Anya day tasar. Jakmat ten makita ti aritos ken kwintas mo na. No ide, naka-blouse ken skirt ka pa. Itasan mo tan. Kinasaritanak ni Madam Rosalia, may papaniti day taabanag, sir. Di nakano kayat ang nakaaritosak. Ken di nakayat ang nakapalda ken nakablausak kabayatan ti panagtrabaho, sir. Anya? Jakbat mawatan no apayakas jay ni Madam, sir. Si Roman siguro ti kina-insecure ni Madam mo na. Mayat mo ti panagbalbado. Disente ama ko na. Kano napinpintas ken napudpo daw ni Madam ngam iti siyak, sir. Sabi lang ngamin ni bakit ko na. Kat da kayo, siksi kayo latta iti kasta nga edad nyo. Iso siguro, ti may sa ama kagapo no apa niya insecure launay kada kayo. Sigakit di mo't bakit simrumanin ti na insecure mo niya. Awan ti amok abasol ko, gardo Lakay. Ay nawaw, nalipatam ka ditim paaramid mo iti babaw nanta. Kat, anyangay ko ma. Abay, di mo ka di kayat amakit kita, fresh ni Nana Amy, bakit? Nasakit nga rod ti matak, amakakit kita. Disente mo ti panagbadbado na bakit? Kikay, ngambagay na. Basta siya, diyak kayat ti kasjay. Ay nawaw, agraman bakit? Paka-insecure pa Rosalia, anyan. Kita ama, kat uray anya ti isuot na, bagay na latta. Kasla sumeksik-sipay nga rod, sipod nagtrabaho dito'y balay. Narigat mo't numakampante amangan no siyak pa'y ti maawanan. Maawanan mo ta sasawam dita bakit? Anya nga iti amok, amangan numapasamak ti pagdandanagak launay. Narigatan. No ti abday ti panunot mo kit isukat ka. Kamali ka bakit? Itan niya kumama kagapo, nga ramidag ti kasta. Sa maysa, bakit kun addan ti asawa ni Nana Amy? Bakit launa yun? Diyos mo, Mare. Ay nawaw, nabsugak pa ay Mare Rosalia. Oray agmerienda ka latta, Mare Cora.
Inpabulod mo ko matipayong mo ka ni Nana Emi tapno saan mainitan ni Jaruar. Bay amdi na, mare. Imay dito'y tapno ag trabaho. Saan atapno ag papintas? Sa bagay, uray nangiisit ni Nana ken napintas lat tamat. Ken siksipay maray. Ay na, di mon pakibyangan day taan na Emi, mare. Sana all iti bakit akatulong yo maray. Saan amadlaw bakit? Inay-aywanan na siguro ti bagi na ide. Una, ngam na sobraan mo ti kinakikay na. Kikay, ngam bagay na lata mo maray. Saan mo? Si kakit di mat maray. Taki na insecure mo man ang tipakpakat mo. Agsarita taman pa ay na Emi. May papanitian niya, Madam Rosalia. Ay na, pasensya kan no pinakibiyangak ti kawas mo idi na minsan, Nana. Ay, okay lang ang kanyak, Madam. Maawatan kayo. Okay lang ang kanyak no isublim ti sigod, Nana. Bagay mo ti kasjay. Tapno fresh ka akanayon. Kan tapno presentable kalat tamot akit kitaan, Saan ka nga agungat, Madam? Saanan, Nana? Naamiris ko asaan anasaya at ngagbalinak nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw ko. Anya ko matipaka-insecure am kanyak ngay, Madam. Taki kay kalaunay, Nana. Saan amadlaw a 55 mon? Kasla ubing kalatta. Sana kas kanyak. Manula ang titawan ko. Kat agro-pro pa akon agurang. Saan mat, Madam? Napintas kalatamat uray kan anak mo laang. Pudno, Hana? Wan, Madam. Pudno ti ibagbagak. Sabali ti kinapintas yo, Madam. Ay na. Agyaman naklaunay, Nana Emi. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Wan ata pudno, Madam. Ala, agtugaw ka man kit di, Nana. Tag meriendata. Saan tayo kumanga agbalin nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Makontento tayo iti addakan no anya ti langa tayo. Iti kasta kat naragsak ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tinagbuludam itilugan nga imparadam iti paraangan tayo si Kadilpen. Ay nawaw, saan ko binulod day tatunyang bakit? Kukuha tayo day talugan. Anya? Sana basta-basta day talugan bakit? Nginginahan day ta. Anya? Nagturod ka nagimatang iti kasta alugan? Uray di mo pa'y imbaga, amoklatan asan a fully paid day ta? At least, di kotse tayo matanita bakit? Kotse matanti maiparada iti paraangan tayo.
Saanin at tricycle. Ay na, Delphin aya. Sakit ti ulo kan sakit ti bulsa ti kastangar aramidam. Tonyang bakit? Mapanak kita yung dananang. Ay nawaw, apay manan amapan ka ijay? Ipakita lang kininanang, tika barbaro kutsi tayo. Anya? Sigurado ang maragsakan dahi jay bakit? At damo lang ti di kutsi nga anak ko, kunara. Dahil ita ti paglaingam, ti agpasikat, ti mangtulad kadagiti ka aruba at di kotse. Sika, di mo bakit? Di mo ba't amo asuportaran dagiti arapaap ko may. Ay talaga asaan? Pagparikot amkit di aday tangar aramidam. Di kutsi kamot gayam ita, Delphin anak ko. Ay, wala nang. Gimatang mo ta. Tapno saan panunutin dagiti ka aruba may. At di mi kabagalan ti kumatang iti kotse. Amuyo mo na lang. Di kotse, dagiti ka aruba may. Ay nawaw, gimatang kalaang iti kutsi, gaputa di kutsi, dagiti kaaro bayaw. Kat no iso ti uso itanana. Numapan ka kadagiti barbarangga. Tunggal balay ang malabasam. Kat adda ti nakaparada a kotse ti paraangan. Da kami laang ti awan. Hulugan pa'y samot dayta, madlaw ang inginaon. Tinapatag, kat addamat ti may parada iti paraangan mi nanang. Sana basta-basta ti kotse ang makitkita yo. Brand new, kan branded day tananang. Ay naapaw, Delphin ay anak ko. Saan agapaw tadi kutsi dagiti kaaro bayaw, kat umutang kamot iti kutsi yo. Adamot ti tricycle yaw. Isulat ta kuman ati aramaten yaw. Ay nawa, sana mabalin nanang. Ulitak manan nanang. Amin dakit di kutsi. Kutsi ti nakaparada iti paraangan da. Ay. Jack ipalubos. Tricycle lang ti nakaparada iti paraangan mi nanang. Jack ipalubos. Jack matan makita ti tricycle tayo, Delphin lakay. Imparada kiti malikodan ti balay. Ay nawaw, itian niya ang makagapo. Kas makita mo, bakay. Adda ti kutsi tayo. Iso ti maiparada iti sangwanan ti balay tayo. Anya? Ka-level tayo, nagiti ka ruba bakit? Kotse mo't lang, tinakaparada iti paraangan tayo. Saanan at tricycle. Jack, amo no anya ti adda iti panunot mo lakay. Ay na, anya nga minantay ko na amapan mo katangan iti tersena eh. Mantika, naibos mat gaya man ti mantika. Ay, mapang ka na. O sarum ta kotse bakit? Ay saanan, an-anusak lang ang timagna. Si kakit di mo't bakit? Di mo ka di kaya. Mantika lang ti mapan mo katangan ng kotse ti service mo ko naman. Ato yung timantika agat gatanga, mariton niyang. Agyaman aklauna ay Marisyone. Ay, adaman gayam ti salud-sudak, mare. Anya day tamare. Limabas nila kay mo iti sangwanan ti tersenak idikalman. Mayat ti isom na, mare. De kotse pa yan. Day ta ti pagsaksakitan ti ulok, mare. Apay mat, mare. Madlaw ang inginaan ti lugan a ginatang na. Hulugan day jay, mare. Jakman amo iti asawak. Gaputa di kotse dagiti kaaruba may. Apo, naging babak ng matiloko. Imutang kit din iti nginginaan alugan. Kasanungay no awan pangalaan na iti pagbayad na. Day tamot ti rigat ti hulugan, mare. Ay pudno launay, mare. Pangalaan na kumaiti ibayad na ngay. Kat manulaang mat ti suswildon na. Abangan nutong palbiagan nga agbaybayad. Ay nawang. Anya ti kurab nanang, ulitin man. Di ading mo Delphin, Marlon anak kau. Gimatang iti kutse. Ayo, mano ti pinagatang nga. Saan ko na sinaludsod? Ngam iti kasjay nga itsura ti lugan na. Amuklatan ang inginaan. Ang mga nuutang pa'y nanang. Sigurado day ta. Hulugan lakit di day jay alugan. Anya wow.
At dami ti tricycle da. No anyami nga tati pinanunot day ti day ta Delphin Di kotse ka na dagiti kaaruba da. Iso nga imutang mat. Man, ano kumanod? Di kotse ti karuba da. Kit tricycle laing tilugan da. Ay, diyak mo iti da itakabsat mo. Marlon anak ko. Ayan ti susi ti kotse, tunyang bakit? Ay nawaw, jak amukan ka jak matpagan ano day ta kotse. Ayun, nalagip ko. At dagayam iti bulsa ti jacket ko. Sa dino man ang ti papanamaya. Papanak lang gumatang iti soft drinks dito tersena bakit? Masapul nga usaram ti lugan. Anya nga rod nga iti sirbi ti kotse no saan mo't ama usar? Mapan kalaang gumatang ngamnas kan adi kotse ka pailaang. Agin babak nang ka talaga. Anya, mamin ano ka rin nga ibagak kang kagimata nga kiti kotse. Tapno makasabay tayo mo't iti uso kan kadagiti karuba tayo adi kotse bakit? Adu ti kwarta dagi talakay. Datayo ngay, mamirmiraot tayo lang mat. No isuda at daigatang da. Kasano tayo ngay ang mamirmiraot. Relax ka kadilaang tumyang bakit? Siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno makabayad tayo. Sa dino ti papa na, mariton niyang. Hagpasentro ak marisyone. Ada na patagamapan ko gatangan. Ay, limabas ka din ti jeep, mare. Saan pa'y mare? Apay ngamin adi ka agpaitulod kan lakay mo, kat adamot ti kotseyo. Ano saklangan ti ag-commute, mare? Ay na, makatawanan ti kotseyo, ngamuray na minsan, jak pa'y nakita naglugan ka mare. Ay talaga asaan, mare? Awan plano kung aglugan iti kotsa naggapo iti utang. Nukas na, saan pa'y fully paid day jay mare? Hulhulugan nila kay kumare. Aghulog pa iti manuabulan sakbay ama fully paid. Ay nawaw, talagang samot ang inginaan day jay mare. Agasaman, may sa tawanan ngagbaybayad, ngam saan pa'y gayam fully paid. Ay uwan mare, ano saan nabayadan No apay nga min anak, turod ngay mutang. Kumusta ka? Delphin ading ko. Mayat manong Marlon. Kumusta ti lugan ahul-hulog San pa fully paid manong? Agbayadak pa iti manong atawan. Ay nawaw. No apay nga minakastapay lang ako ti ginatang mo ading ko. Adumit tinalaklak ka. Kastamit ti lugan akayat ko manong. Amumat adi kotse dagiti kalugaran mi. Kotse ti uso dito. Nangrunakit man ti biyahe manong. Wen ngem narigat mi no ipili mo ti gumata. No di mo mit kabayla na bayada. Ininuda na manong. At least ita, tamakunak adi kotse matenda tao. San lakas idi di tricycle lang. No siyak laing ang kabsat mo. O kilaing ti tricycle. Tinapatig. Ket awan ti mapampanunot nga utang. Di nakmawatan manong Marlon. Nakita yung matdagiti balay ang linabasan nyo dito. Ita imay kayo. Talaga asagay sa akotse. Tinaiparada iti paraangan da. Tay daduma, sagdudwapay manong. Anya! Kumusta matanda ading mo ijay marlaw na nakaw? Nasaya, dalalan. Isu na lang ta. Saan pa'y magama fully paid? Ti kotse ni ading Delphi. Ay nawaw, saan pa'y nga raw na nakabayan? Talaga saan na? Manu atawin pa'y kano? Ti tricycle da. Nakita ka nakaparada lang iti likudan ti balay da. Kaanun to pa'y nga'y makabayad day jay akabsat mo? Hey, di tati santay nga amo na. Sapay lang kumaa. Ta, awan ti dumti nga pare ko. Itikas ta. Tuloy-tuloy ti pa nagbayad na. Itay pa'y nga daw mauawag kan ka, Delphin. Asin day taya. Ay, kwa, tunyang bakit? Apay adi mo sungbatan. Ni manong Marlon bakit? Ay nawaw. Ni manong Marlon mo't lagayam. Apay adi mo pa'y lasungbatan ngay. Kasaritak to no, mawaya anak bakit? Di pa'y napalabas nga aldaw ang makadlawak nga agsasaruno ti awag mo Kulkulitin na nga ron ni manong Marlon.
Sigurado ka, saan nak nga ululbudan? Wen, bakit? Kita niya kung makagapok ng ulbudan ka ngay. Ang mga no dapat extra kwartayo dita, nanang. Ay, nawaw. Anuam ti kwarta si Kadelfin. Sa anak pa'y anak kahulog iti lugan a ginatang ko, nanang. Idi pa'y kumalunis ti Judith. Anya? Iso apa nga siyo, nanang. Pabuludan da man. Tapno saan da aguyudan ti kutsek. Pangala ako maiti kwarta. Katam mo nga awan trabaho kanakaw. Anya nga tano ila ko yung pala ang tikalding yo. Ay, sana mabalin anak kaw. Ag-anak pa'y dagita. Sus, pangalahat nga rudin nga iti ibayad ko, nanang. Ipadas mo ti makisarita kan manong mo amarlaon. Bareng adda kwarta na. Ananuin ti kwarta, bulbuludin, si Kadelfe. Ibayad ko kumay ti hulugan-alugan ko manong marlo. Ay nawa, awang ka din ti maibayad mo. Awang nga rudin manong. Kurangin ti sweldo. Ay, sapay na irana nga awan may ti kwarta. Inusar dagiti ubing. Ay naw, di lang mabaling nga isaldayo pa ilang ti motoryo. Anya, ay, nagluko ka Delfe. Isaldak ti motor ko. Tapos nulaing adda ti ibayad mo iti hulugan ako, Chim. Isublik tumadlat ako sa manong. Tas ka na makabayad akong tanong saan umaydan guyudan day talugan. Pasensya ka na. Ngayon, talagang awan ti extra kwarta ka din ko. Saan mit ang mabaling nga isaldak ti motor ko? Takasapulak mi ti trabaho. Ipaguyod bulat tanday ta kotse. Tinapati, kit napadas mo ti madan iti kotse. Ha? Nakaimot kayo matlan? Agpada kayo kininanang? Anya, saan laing ala iti dikayat mo? Ibaga mo nga imot kami kininana. Awan tinagdumaano. Kumusta ti panagsarita yo kini manong mo Marlon, Delfin anakaw? May samo tayo manong marlo. Awan tinagdumaano. Agpada kayo nga ibot. Ay nawaw, di ka man agsao akasta si Kadelfin. Pudno may imot kayo. Ibagbag lang arudan nga umay daguyudan tilugan no saan ka makabayan nga maawam mo ti kunayo at tulungan da. Iti kinaadaw ti secondhand alugan. Dayta brand new ang inginaan pay laeng mga minti pinilim. Sa itang awan ti maipabulod may. Ibagamkit day nga imot kamay. Ay nawang, agtugaw ka man si Kadelfin. Itay pa'y adi ka makatal na dita. Nakal de barikot ko itaton niyang bakit. Apa yan? Anyat na pasamak aya. Naladawan ti hulog ko iti kutsik ahulugan. Talaga ang maguyo din day ta kutse no sa anak ang makabayad. Di ipaguyod mon, tapno saan nga isupaya pang panunutam. Ay nawaw, sana mabalin bakit. Kanyan tulang ti panunutan dagiti karuba. Diyak kabaylan ti kumatang iti kutse. Apay nga min aya apang panunutam ti ibaga dagita akaruba. Diyak kayat ang maiguyod day ta kutse. Panagkunak nasken nga ipan ko itayan dananang. Ay di kagar aramid si Kadelfin. Bay amday ta akotse. Kan itad mo ti susi kanyak itamat laang. Ah, Numabain ka amang ipaguyod. Siyakon ti mang ipaguyod. At dati may dito'y tersenak itay mariton niyang. Sapsapulan da ni Delfin nga asawam. Ay nawaw. Asino matdagita mare? Ahente matilugan mare. Kaya't da kano ang makasarita ti asawam. May papan iti hulugan ako tsena. Ah, ang mga no isudan ti ibagbaga nila kay ko amang iguyod iti kotse na. Nalabit akas ta mare. No apay ngamin nga agpakalaing day dya adilpin aya. naa. Ayan na ngayon ti kutse ito niyang bakit. Awanan na. Ay nawa. Sa dino tilang ipanam? Awanan. Inguyod dan. Anya. Intad kon ti susi. Awanan ti pagparikutam. Ay nawaw. Apay mo't nga intod mo. Nakababain mat no saan ko nga itad.
Kat nala daw matgayam ang tibayad mo. Basol yu aming! Basol yu na apay anay guhit ti kotse! Di ka man nagpabaso lakas ta, Delphin? Agraman dananan kan Manong Marlon. Ang damo lang ti basol da, tasanda ka pinabuludan iti kwarta. No pinabuludan da kuma, di saan kuma mapasamak ti kasta? Di mo ipabasol iti sabali, ti basol mo matlaang. Basol mo atag, pakalaing kantumat nga men. Mangal ala ka itilugan a di mo matkabala na bayadan. Di kotse ka nga agpaisaw ngam awam magayam may bayad mo. Umayak man, Delphin anak ko. Anya nana, naragsak kayo tinaramid niyo. Ay nawaw, saan ka maawat ang Delphin? Naragsak kayo, aginuyod na tilugan ko. Ay, sana kasta anak ko. Imot kayong tumot ngamin kini Marlon. No pinabuludan dak ide, saan kuma may guyod day talugan? Day tala ang tipagsaksakitan tinakam mo kanyak. Imayak takayat kayo asarong karan. Ngam kastakit dahin ti pasungad mo kanyak. Apay nga may nagimatang kaitinginginaan alugan. Kat manula ang magtimasuswildo manak ko. Diyak kaya't tikas ta pa nagsasaom ka ni nanang Delphin. Gapo ka dakwada, naguyudan ti kotse. Awanin abakit, saan tayon adi kotse? Okay laang mat no saan tayo adi kotse lakay. Okay laang mat kanyak ti simple pa nagbiag. Tinapatag, awan pampanunuta madakil nga utang. Ay, dak amon. Amom lakay. Saan aga po taadda kotse ti kaaro, bakit gumatang kamat iti kotsem? Saan nga amin nga uso kat rumbang atuladam na awam mat kwartam? Huwag mat kid ah. Madamot puntom bakit? Di bali lata na. Irawar ko lang ti tricycle. Tayo sumanan ti maaramat bakit? Kumusta ang Delphin lakay? Mabalin ka din ang mausar ti tricycle. Huwag bakit? Basit lang na punas. Siguradong agsublima rin ti sigod alangana. Nasaya at mat no kasta. Makatipid tapay lakay. Narigat mat no pilitin tayo atuladan dagiti karuba tayo abaknang. May lumlum tayo kit di iti utang lakay. Gusto ka bakit? Iso asi ka, agsingsingpet kanwan. Lipata mo, day ta kotse-kotse dita. Kan kasaritam dananang kan Manong Marlon. Dumawat ka iti pamakawan ka dakwada. Tapag saya atam metlaang ti bagbagada kan ka. Huwag bakit? Mapana kita yan dahin ton madamdama. Ay, nawaw! Nuam mom adi mo kabailan abayadan, saan mon agatangan, tapno awan ti pagparikutam. Di mo panunutan ti ibagati sa bali a tao, tinapatag kat saan ka ang mailumlum iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan.
dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apayade mo pagtrabahoan day ta Wilma, Ryan ading ko. Di na pa'y kaya tag-apply manang LC. Ay nawaw, kasta nga rudan, papakpakan matenken ka. Shh! Tangiwat mo ka ni manang. Amangan numangag na ka. Ay, uray pa'y mangag na. Pudno, magtibagbagak. Di ako mapakibiyangan ti makitkita yung manang. Concern naklaang matken ka, ading ko. Iti kasta pa'y laang aramidan day jay a Wilma. Madlaw nga adasad-sadot na, ading ko. Awan pa'y ti anak yu, ngam awan ti kunana nga agtrabaho. Feeling dun niya, mat. Ag-apply to manang. Kaano nga raud? No siyak ti sika, isinam kit din. Nakasat-sadot launay, mat. Ay nawaw, saan mo't akas karina manang? An mo maya ti sadot nga asawa? Adda man ti kontrata may ti sa bali a lugar. Bakit? Kaya't kadi asawan day ta. Saan ka manan ang makaawid iti mano nga aldaw, Ryan Lakay? Huwag bakit? Di bali Tadamot ni manang Ilse kadwam dito balay. Manungay nga aldaw yu jay? Yak pa'y masigurado bakit? Amangan mo't no umabot iti mano a bulan. No awan ti trabaho me, agawid ako dito'y balay. Adamot ti motor pag-service ko, bakit? O sige, awan mo't pagpilya. Aganos ka bakit ha? Urang pa'y ti urnong ta pagpatakder iti balay nga arapahap ta. Wanan anya pa'y nga rod ngay. Makis-istorya ka nga main kin manang Ilse, no kasta nga awan ti aramay daw. Tapno saan ka maburing, wan? Manang Ilse, agrubata ko. Kaano ti panagawid mo, Ryan, ading ka? Jak pa'y sigurado manang. Jak maam mo, no kaano amalpas ti kontrata me. Ay nawaw. Apay ka di manang. Awan ka di ti asidig ka pagtrabahwam. Agi inanos tayo pala nga manang. Kurang pa'y ngamin ti urnong mi pagpatakder iti balay. Iso nga anusan mi mo't yag na dito'y balay ng patakder day dinanang kantatang. Ay katawan ti mabalinan ading ko. Agpada talaang mat nga awampay balay na. Sayang mat laang ti abang. Kani, dakkel mat ti balay dananang. Ay nawaw, nakamisuot ka mat nga imay Mari Elsie. Apay ka di aya. Ay na, marurudak ka talaga iti dayjay nga ipag ko, Mari Mime. Awan ka di manan ni ading mo dita. Iso anapudot manan ti ulo, Mare. Ada kontrata da, Mare. Ay, jak nga rod, amo no kaano ti panagawid na. Talaga asaan kayo nga agkaalaan kan ipag mo awilma niya, Mare? Ay, talaga asaan, Mare? Abong ka di itay. Nagluto iti sida na laang. Anya? Idi ko nakamanganak. Awang matan tinabate. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan kung naglutuan na. Kat awan mat aramiden na, Mare. Ano samlatan ti agluto, Mare? No may papanmat itinanganan na, ibagam ta inawan na. Awan pa'y mat anak na nga asikasun na. Awan mat laang trabaho na, tas tadot kat nga rod, Mare. Dahil ti may sadyak kayat, Mare. Awan ti anak na nga asikasun na. Ngam ultimo agdalos ija balay kat di na pa'y maaramed. Biag ti doon niya, ti biag na ijay balay, Mare. Umayak man, Nana Saling. Nagtugaw ka pa'y Wilma. Agyaman naklaunay, Nana. Diyak makita ni Tata Borisyo, Nana Saling. Rimwar ka di? Adda iti silid may, nakaturog. Kaslad da parikot mo Ada talaga, Nana. Anya nga iti parikot mo. Saan nga anya, Nana? Asino? Ay nawaw. Asinaw ti parikot mo. Ti ipag ko, Nana. Anya? Diyak man mo. Nga masaan ko a kursunada ti ugali dayjay nga manang Elsie, Nana. Amuyo ka di? Nangag ko sugsugsugan na ni Ryan asinaan na. Ay so, saan ba't anasaya at tikas tang aramid ni LCA? Dayta nga rod, Nana. Saan ko kumamata patulan? Ngam pimudutak pa ng tanagado sa una. Awan nga ni Ryan di tabalay, Nana.
Isuari muarman ng tidakas nga ugali ni Ipag Elsie. Sa dino ti ayan ni Ryan, aya. Ada kontrata da nana. Sagpaminsan lang nga agawid. Agkapya ka pa, Elsie. Ay, agyaman na tataborsyo. Ay, awan ka din ni nana sa lingit ha. Adda tinapanan na apay ka di aya. Kunak no adda tagin ni istorya kami kuma. May papanitian niya, Elsie. May papaniti dayjay nga Ipag ko a Wilma. Ha? Talaga pagburburakan na ti darak tata. Anat inaramin na ayakin ka. Basta, kagura tata. Saan mo't amabalin agurahim ti may sa atao nga awan ti makagapu, Elsie? Ibagak man laangan. Ada sadsadot dayjay nga Ipag ko tata. Awan ti trabaho na, ngam di namit mapanunot ti agluto, wano agdalos kumay ja balay. Anya? Narabyan kami ta nagawid, bakit? Pilang amin, lakay. Bakit? Imay ni Elsie dito'y balay itay, sapsapulan na ka. Apay ka now. Pagsaritaan nyo siguro ti Ipag na Madlaw amarurod ti Ipag na ya. Ay, nawaw. Saan damit gayam nga okay, bakit? Ay, kastamo lang timbagan ni Wilma kanyak idinaminsan. Saan nakanumot a kursunada ti ugali ni Elsie nga Ipag na. Ti kunana pa'y, sug-sug-sugan ni Elsie ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot kanumit kami na ta Wilma, bakit? Narigat kastaya. Dudwada lang harudin nga agnanay itinadya abalay. Sanda pa nga agkaalaan. Panagkunam lakay. Asino nga tati husto kadakwada? Santayon amakibiyang saliyang, bakit? Narigatin. Ang mga nuda tayo pati makagapo at dumakil ti iso dang ag-Ipag. Mabalin ka di Wilma. Di mo pagbalin na nasampayan ti banyo. Ay nawaw, para pantilaang matmanang Elsie. Nagalas nga rod akitaan. Wan, ikatagtuin ton madamdama. Papakpakan ka lang arudan iti kapsat ko. Dugyot ka pa'y, sadot ka pa'y. Agraman day tabanag kat pakibibiyangan niyo pa'y manang. Mas daawak matkan ka Awan pa'y mat ti anak yo ka ni Ryan. Ngam awam mat ti kunam atulungam nga trabaho. Nagsaritaan min ka ni Ryan ti may papan iti day tabanag manang. Di ka kumagpakalaing. Ti bagam kit day, talaga asadot ka. Ay nawaw, hapay abarsakan na kiti kaldero ngay. Wen tasan makatal na tinalawang ngiwat mo. Amo, Mari Mimi, talagang awan baba inday dya Wilma. Ne, apay manin mare. Agasam ngay, binarsak na kit din iti kaldero itay. Ay nawaw. Ang mga noad dati na isawang mo adi na nagustuhan, Mari Elsie. Imbagak laeng met nga ikatan na ti panti na iti banyo. Sigurado ka kadi, aday talaang timbagam, Mare. Kadwan mat, no apay nga min asaan pay laeng asinahan ti ading ko No siyak lang ti pagsaludsudam, Mare. Nasaysaya at no pagsaritaan nyo kun Ipag mo ti parikot iti nagbaetan nyo. Liklikan nyo ti apa, nang runakit may sa abalay lang ti pagnanaadan nyo. Inal daw nga kita kayo. No dayjay laeng awil mati kadwak, awan lat ammok Mare. Adda nga adda ti apa me. Amin aparikot kat adda ti solusyon na, Mare. Agis istorya kayo ngamin kan Ipag mo awil ma. Tapno agbalin kayo close, Mare. Binarsak ko kit diti kaldero nasaling. Kumkumpurmimat nga minan ti lawlawatan na. Pakibiyangan na laaminan. Nabayag matan nga agan sak nana. Anya tinang rugyan ti apayo iti Ipag mo aya, Wilma. Sipod pa'y idinana. Talaga asaan kami na close. Sugsugsugan ng tupay ni Ryan na sinaan na. Mga no adamot ti saan na anagustuhan ken ka, Wilma. Agraman nga mintisan ko pa nagtrabaho kat pagparikutan na, nana.
Ti kayat na siguro ket tulungam ti kapsat na. Maala pa'y mo't siguro da ita itinasaya at asaritaan. Saan lang nga apat ibirbirukan na, nana? Kaya't na sinaanak ti kabsat na. Umapal siguro, ah. Talaga adyak maawatan dagita nga agipag, Mime. Dahil si kadi kanuilma nana saling. Wan, Ay nanana, tunggal aga pa dakat umay agpulong ni Mari Elsie kanyak. oray ni Wilma. Kanayon mo't nga umayje balay. Ay man nakibiyang kanu ti ipag na. Sugsugsugan na pa'y kanu ni Ryan asinaan na ni Wilma. Sadot ka nung amin dahi ta ang Wilma, nana. Di na amo ti tumulong. Sadot pa'y nga agtrabaho. Narigat ti agsasao, Mime. Amangan no panunutan da nga addat ikan kanunungan tayo kadakwada oray awan mo't. Agpada da nga adda ti kamalina, nana saling. Adda ti sadsadot ni Wilma. Ni Mari Elsie met, man nakibiyang met. Sugsugan na pa yan ti kabsat na. Iso akan ayon ko nga ibaga apagsaritaan daan na imbag ti parikot da. Uray siyak met na ang nana. Ngam agpada da met adwa. Awan ti agpakumbaba. Tunggal may sakit ipilit na nga iso ti husto. Agsarsarita gayam da Wilma ken nana saling. Ay nawaw, anya ti ipulpulong dayjay a Wilma kanina na saleng. Tunggal aga pa kayo, ket mapan iti ayan da nana saling. Ngam na ko na ni nana saling, asaan na kanumat a kanunungan ti kasdi nga aramid ti ipag mo, mare. Rumbang lang ah. Feeling close launay mat dayjay a Wilma. Feeling close a mapan agistorya kanina na saleng. Ay na, Mari Elsie, huston ti apa. Ay, talaga na sakit ti ulo kiti dayjay nga ipag ko. Win ata uray simple lang ang aba nagkat padakkalin nyo, Mare. Agpudno ka man kanyak, Mari Mimi. Ninsamat Wilma ti manok mo. Ay nawaw, awan ti kan kanunungan mi kada kayo adwa, Mari Elsie. Agpada kayo nga adda kam malina. Awanan ka itibain a babae. Anay ko, apaya ka lahat nga impungot nak manang Elsie. Tekunam ka de, katjak maamuan nga gipulpulong ka kada nana sa leng no kasta nga agap-apat ah. Tekunam ka de, katjak matamua sugsugam ni Ryan na sinanak. Wana, tanakasadsadot ka launay. Daytoy ti may bagay kan ka. Daytoy mati may bagay iti sugsug nga ipagakas kan ka. Anday ko, apay nga induron na ngay. Di ko na magkadi. Ano ti mapaspasamak din oy? Ryan. Lakay. Apay kasta ti lang ayo ah. Namambano ka naggapoy ti trabaho. Ngam kasti pa lang ti madanunak mat. Ay nawaw! Kanya tinagapahan nyo kini manang Elsie. Bakit? Kalat nga impungot ng tikabsat mo, Ryan. Apay ka no? Amo mat siguro no apay. Anya? Nangagkwasugsugsugan na kasi na anak iti na minsan. Bakit? At damot lang ti punto ni manang Elsie. Masiksikuran siguro ang makakitkita king ka nakailad lang tita. Kat, anya ko matipagparikutan na. Kat saan mat nga iso timang pakpakan kanya. Si Kaman. Bakit? Husto ni manang. Rumbang laang agtinulong ta ah? Ay nawaw. Kastan? Nangruna ita. Taon pa ita anak ta. Agtinulong ta agtrabaho. Tapno na saya at masakbayan ta. Gantap no makaornong ta laang. Bakit? Anya, kanunungan pa'y laang ti dakas nga aramid ti asawa, Ryan. Sadot ken dugyot, di na mo ti agdalos. Ay nawaw, agsardeng kan manang Elsie. Binagbaga akong ti asawa. Nasaya at mga rod, no kasta. Agpada kayo laang, nagdati nagkamalyan naman ah. Nangag ni Wilma, tinaibagam kanyak iti na minsan asinaak ta sadot. Anya ti pagsakitan tinakam na, katpud no mat.
Huwag angam saan kumakas dyan ibagayo, manang. Concern aklaang kan ka, ading ko. Ay na, agsarita kayo ang nalapat itasawak, manang. Agkid daw kayo iti pamakawan iti tunggal maysa. Lumabaling kuma, ket nasayaat kayo iti tunggal maysa. Sakbay ang agsubli ak iti trabaho, manang. Mabalin ka diya makasarita ka, manang Elsie. Kaya't ko kumatiagkid daw iti pamakawan, manang. Pasensya ka na, kadag iti dakas na naisawsawang ko kan ka. Uray syakmat. Sapay la ko mata mapakawan nakmat. Saan anasaya at asugsugak ti kabsat ko asinaan na ka, ipag. Basol ko matlang, manang. Sa dutak ngamin. Di ka madanagan. Agsapol ako niti trabaho. Tapno makatulong ak kanila kay ko. Sorry manan Maragsakan ak launay. Tanagpinakawan kayo adwa, manang. Pasensya kan aading ko. No nagbalin kami asakit ti ulom. Ay na, tinapatag ita. Ket nasaya at kayo iti asawak nga ipag mo, manang Elsie. Agsapsapol da iti bookkeeper iti pagtrab-trabahwak will maading ko. Amangan no kayat mo ti ag-apply. Anya ti requirements, manang Elsie? Isend kuntukan ka. No kayat mo, agkuyog ta inton bigat. Complete wag pa'y dagiti requirements, manang. Sige, bagaan naktulat no na kumpleto mon. Bareng maala akmat iti pagtrab-trabahwan. Tapno makatulong akmat kanila kay ko, manang. Ay katuan mayat mat ti pasweldo iti pagtrab-trabahwak. Makaurnong kaasigurado, ipag. Bakit? Dawil makin Elsie ti limamas iti palaangan ta. Hey, may ti kakatawaan na siya ka. Nan, kita man. Diyan Kita, umasidig kayo tawa. Bakit? Kasi, Ay, nawaw. Isudang agpaisulakay. Isumot lagayam asaanan nga umay ni Wilma dito'y balay. Bakit? Panagkunakit na sayaan tan. Sigurado day talakay. Madlaw mo sa maysa, rumbang laeng nga agpinakawanda, tagpadadamot nga adda tinagkamalyan na. Nagkuyog kayo nagawid kan ipag mo, Mari Elsie. Nasaya at kamin ka ni ipag Wilma, Mari Mime. Ay kat mayat kasta, Mari. Naamiris mi adwa ti biddot me. Nagpinakawan kami matlaangan. Kinapudno na. Iti pagtrab-trabahuak pa yan. Iti pagtrab-trabahuan ni ipag ko, Mare. Ay nawaw, good news dito, Mare. At damot ti trabaho ni ipag mo. Wen, Mare, matulungan na matlaangan ti kabsat ko nga asawa na. Mayat ti isam mo ita, Mare. Naragsakak ngamin, Mare. Adamot tan peace of mind ko. Sa anak una yan na ma-stress. Inton sumaruno, no adda ti parikot, pagsaritaan nyo anasaya at Mare, tapno saanan adumakkel. Da kayo lang ang agpaiso ti ma-stress no agtaltal na kayo na. Wen, Mare, nagadalan mi ka ni ipag ko ti kastoy pasama. Ay, nawaw! No adda ti di mo nagustuhan iti padam a tao, di ka mangibalikas iti dakas. Ngamkit di, kasaritam kat ibagam anasaya at kenkwana. Iti kasta, masulbar ti parikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay,
Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumatak man mare na 5 stick a sigarilyo, kentay sigot agat gatangag. Mabiit lang ang tayalaan ka, pariteryong. Ni, mare, ni pare huwaning tilimabas. Inal daw sa amat akas tatar aramidan na mare. Morning exercise na ti agjag-jogging, pariteryong. Day tagayam ti sikreto na Wen, inal daw ti panag-jogging na. Kan mayat ti kanin na, pare. Balance diet, ama ko na. Kasanumatan na mo mare. Naistorya na kanyak idi na minsan, pare. Day talagang ti sikreto na. Iso anak salon at kan mayat ti pamagi na mare. Wen, healthy living ka no ako na. Isuntuman mo taramidak mare. Rugyak tumat ti bagbagada a balance diet. Kan ag-exercise akmatan mare. Kabailang nga rod. Wala. Sakpay ti ko na mare. Nalaka lang dahi ta. Magtuyan kiting tiga-gatang a sigarilyo mare. Anya ti masidaber ta bakit? Adobo ababoy tiryong lakay. Ay nawaw. Awan ti naduma. Naimas mo ti adobo lakay. Namanti ka. Kan puro tabangar bakit? Kat sigud mat ngagsidsida ka iti adobo. Saan ita bakit? Ta healthy living matinda tao. Anya? Wen, manipo dita. Liklik akong lagi ti makan nga adda ti madi nga ipiktunay ti bagay kan ag-exercise akong bakit. Anya man ang tinapampanuhunot mo aya. Mangrugiak ita. Iso nga anusam asidaan ti adobo ngayon luto ma. Ta saan akong amangan iti naman ti kaamakan manipod ita. Ay nawaw. Anya ti aramidem dito yung katrabi enter yung lakay. Agsisigarilyo pa lang. Umuna ka na maturog bakit? Ay nawaw. Kalkalpas mo lang anangan. Anya kalakit din mo't timberta bakit? Pakibiyangan mo't amin nun. Anya ti ko namitay. Kat saan ka nga agsida iti adobo nga inlutok ta namantika? Ita, agsigarilyo ka mat gayam? Ay naapay ngamin aya pakibiyangan ti panagsigarilyo bakit? Sa bali mo't tinasaritaan daytan Healthy living? Ngam addamat bisyo na? Ay nawaw. Naawan ta aramidan bakit? Umuna ka na maturog. Di nakpakibibiyangan. Ay nawaw. Nasapa ka mat anak ka riing si Kateryong. Magjogging ha kita bakit? Anya? Saan ka di ngayon baking ka healthy living da tao ita? Awan latamok dita. Ay, numabayag anak. Si Kanton ti makamu agluto ay. Apay, mano nga oras ti jogging mo aya? Agpadayak bakit? Sakto man ang agsublay. Tapno ma-exercise mo ti bagbagik Mabalin mo't adi talatan para angan. Ijay dayang arod ti kayat ko. Anya ko matinagdumaan na kat jogging laeng mati aramidam. Awanin ta doa sa bakit? Taktakan nakpailangan mo. Ala, mabana ko. Gumatangak man iti sardinas, Marinena. Nakita ka nagpadaya ni pariteryong Mariberta. Ay, un, Mare. Nasapa nagpadaya. Apay ka no ijay daya, Mare. Ag-jogging ka no. Isto ti exercise na. Anya? Talaga nga impapati na ti healthy living asang kay bagana, Mare.
Ay na, mayat kumaan no isardeng na lang ti panagsigarilyo na, mare. Kat no uray kalkalpas mi anangan, agsigsigarilyo latta, mare. Mano nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, mare. Ay na, uray balance diet ti kankanin na, kan inaldaw nga ag-exercise, no adamot bisyo na, awan latta, mare, saan ama ko na a healthy living ti kasta. Isumat ibagbagak kan kwa na, kamawam mo dengdenggan na, mare. Simangpat ka matgaya man, Tiryong. Kasangsang patikulang bakit? Ay nawaw, kalkalpas mo nag-jogging sa ita, agsigsigarilyo kan. Isungar mo tinanak, apay ya. Kasta ti healthy living asang kay bagam. Sa anak mo tinamangmangan, itinamanti ka. Kan inaldaw ti panagjogging ko bakit? Ngam kalpasan ti panag-jogging mo, kan panangan mo, kat agsigarilyo ka, mate. Apay ngamin ay abakibiyangam amin agaraw ko si Kaberta. At dangarod mo ti diskarte. Palagiplaeng lakay. Kasano na ibagam a healthy living no adamat bisyom? Basta kasjay, no ipalawag ko, saan mong tumula ang maawatan? Jak amukan ka, Tiryong. Ada kalipay tila ako makamatis, mare. Naibusan, pare Tiryong. Ay nawaw, anyang itila ako mairekomendam iti kaskanyak asensitibo iti makan, mare. Anya ti kayat mo aya, pare. Sidasa na naman ti ka, mare. Nateng kumano iso. Adalakok apako, pare. Mayat apang salad, no kayat mo kit di Sagmanungay. Nalakalaang, pare. 30 ti kagudwa a kilo. Ngala, ikanak man nga ron, mare. May saap ako kan 5 istik a sigarilyo, mare. Ay na, saan akon nga aglaklako iti sigarilyo, pare. Isardeng ko. Sa maysa, nakunam a healthy living ka. Apay ngay agumatang ka iti sigarilyo. Ay na, mare. Kat healthy living mo talaga aramideg. Anya nga ron tiganas na nga, no agsigarilyo ka mo ilaang. Na, apay ngamin ay apakibiyangan nyo mo ti diskartek, mare. Healthy living ka di pay, no adamot laang ti bisyom, pare. Amom si kanena, nagado nga ibagbagam. Saan kon nga alaan ti pa ko? Gumata kang malangin ti sa bale tersena. Ay, inal daw alumablabas nila kay mo iti paraangan may berta nakaw. Sa dinaw ti papapanan na aya. Jogging ti exercise na, nanang. Exercise? Wan, healthy living ka no nila kay kuita, nanang. Nartin tupay numakan ti saritaan. Di na kayat ti mangan iti namantika. Kano nakita nga agjagjageng kabayatan ti panagsigsigarilyo na anak ko. Makuna ka di pa'y a healthy living ti kasjay. Jakman ammo iti asawak, nana. Bagbagaam nila kay mo, anak ko. No kayat na ti healthy living, isardeng na pa'y nga umuna ti panagsigarilyo na. Apay, adadenggan na aya dayjay, nanang. Anya? Napakibiya nga, kuno kontrakter aramiden na, awan apaan naktumanan. Oray mayatikan kanin na, kan inal daw ti panagihersisyo na, no agsigarilyo mag, posiblay ang makaalamot laeng iti sakit na. Sa dilo tinagapwam, Tiryong. Itenda na nalusing, Tata Lucas. Napanak lang kimatang iti sidaag. Puro natang samot ti ginatang mo. Adamad basit karni na, Tata. Panglayon lang itinatang. Itaman pa. Wana ta healthy living da tao ita, Tata. Healthy living ko nam. Ngam sigarilyo mat ti pas-asukam. Asok lang maday ta, Tata Lucas. Oray mayat ti kan kanem. Kan exercise ka. Nagsiksigarilyo ka matlahan. Awan ti sarbina. Adda nga ron ti ebidensyayo. Amang ipanagnak ahusto ti bagbagayo, Tata. Ha?
Nilakay mo ti limabas iti sangwanan ti tersenak, Mariberta. Agjagjaging manen kabayatan ti panagsigsigarilyo na. Jak amo kan kwa na Awan mo ti denggan na asao, Mare. Narigat nga agpayso no kontraan tayo nilakay mo, Mare. Nakaungot mo't laang kanyak idinaminsan nga aldaw. Amok, Mare. Saan na pa'y nga inala ti gatangan na kumakan ka? Wen ata gumatang kano iti pako asidaan na. Tapno saan apuro naman ti katikan kanin na. Ngam gumatang mo't laang iti mga istik asigarilyo. Uray ni Nanang. Kinasarita na idinaminsan, tanakita na kanumot nila kay ko, nga agsigsigarilyo, kabayatan ti panagjagjaging na. Ay, agbambanog laang talaga, Mare. Saan a healthy living ti kastangar aramiden na? Ngam no kasta ti may bagaken kwa na, Mare, makaunget. Ala, di mo latan pakibyangan, Mare. Ay, orayan na siguro nga adda ti mariknana, sakbay nga agnakom. Ay, wen. Kasla na damag ko, saan kan nga aglaklako iti sigarilyo, Mare? Insardeng kun, Mare. Makapakonsensya ti aglako. Nang runa kat sobra matan ti panagsigsigarilyo ti kaadwan, akalugaran tayo. Ay nawa, kunakmut amang iloto ka itinatang, ta isuti si daag, bakit? Adamat inggisak lakay. Ay nawa, apay mo't akinargamit ti mantika. Anya nga rod ti kayat mo nga Ada aya may gisasaan ang mamantikaan. Napudot adanumlat tako man na. Ay, nagadulakat a reklamo mon ay si Kateryong. Aglutok lang ti sa bala si Dag. Nasaysaya at pay, tapno ammom no anya ti kayat mo. Di muntumang ngamin maawatan ti ko nakasaan ako ngagsidsiday ti namantika. Numantika, nagado a reklamom. Ngam no ti panagsigarilyo, di mo may sardeng. Kunam a healthy living ka, ngam agsigsigarilyo kalataman. Kumusta matan nila kay Mau, Berta, anak ka? Kas iti sigod lataan nanang. Innam abulan nan nga exercise. Kan saan amang mangan iti namantika. Di pa nagsigarilyo na ngay. Agsigsigarilyo lataan nanang. Ay nawaw, di na pa'y gayam insardang. Mano atawanan na kasta ti bisyo na nanang. Uray ko na a healthy living ka no. Agsigarilyo latamat. Ay awan ano kasta. Pakaalaan na iti sakay iti kasta nga aramidan na. Uray man nga exercise ti aramidan na. No agsigarilyo may awan matlat serbina. Awan mat nga mintidenggan na asa unana. Nangamong matan Si kamo lang tagparikaw tanakaw. Nauma akon amang palpalagip ken kwa na nanang. Isupay kit din ti makagapo nga paan nakmanon. Bayan tayo latan, ta aramidan na, no anya ti kayat na nga aramidan. Berta, bakit? Berta, agrein ka ba na? Ay, nawa. Istorbo ka matitipan na turog teryo. Tanyang trabi ipay laan. Apay aya. Itaray na kita ospital bakit? Ay, anya. Marigata na umagas. Ay, nawa. Marigata na umagas. Diyos ko. Itaray na kita ospital. Sama ka nun siya kung may lasa. Dahil bakit? Salamat ayang muntan. Bakit? Ne, anya ter aramidam dito balay katrabi Mare. Awagan man ti kabsat po, Mari Nena. Itaray tayo nila kay Kuya ospital. Ay nawaw, anyat na pasama kan pare tiryong Mare. Uray, siyak Mari. Siyak amo. Basta ti kinunana, saan ka nung makaangas? Ay sus, amangan mo't no epektong ti panagsigsigarilyo na day tamaray. Mano atawanan abisyo na ti sigarilyo, Mari. Isumat lang ti atapag ang makagapo. Sa anak asigurado no adda tilugan ni ading ko di tabalay da. Ang padasek latang awagan, ibagak nga emergency. Sige man, Mari Nena. Katagyaman naklaunay
ko na Doktor Berta, bakit? Naalam day ta itinalabas a panagsigsigarilyom lakay. Ay, magasanak pa'y ka Inaldraw mo't no egersisyo ak. Sa anak pa'y amang mangan itinamanti ka. Ay, uray kasta ti aramidem. Lumanumot nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysa nga aldaw. Talaga nga agsakit ka lakay. No kayat mo ti healthy living. Likli ka matlaang ti panagsigarilyom. Saan nga umanay ti exercise kan balance diet laang lakay? Anyati ko na doktor ay. Magasanak pa'y ka bakit? Wen ano sardengam ti panagsigsigarilyom? Tano saan? Ang mga numatuluyan kan? Ay, jak pa'y kayat ti matay bakit? No kasta nga rod, agpanunot ka iti maminribo, sakbay agumatang ka iti sigarilyom di ta tirsena. Agasam nga minta mano nga istik a sigarilyo ti maibos mo iti maysang aldaw. No kasta nga agjogging ka, adamat balon mo a sigarilyo. Saan na maulit bakit? Ay talaga asaanan a maulit. Ang mga nuday tapay ti ipatay mo lakay. Hindi na ko mamut-but nga nakasta bakit? Saan ka abot-but ngan? Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. No di mo pa'y lasardeng ang day ta a sigarilyo. Anya nga itinadamag kaw nga intarayon itiryong iti ospital, Berta, anak kaw. Ay, wananang, idilaang rabi Kumusta mo tan ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor na. Naala na kano ti sakit na iti kasi sigarilyo na, nanang. Danghat rabi, aririingan na. Marigatan ka nung nga umangas. Awan mo tinaaramidan ti healthy living asang kaibaga na. When tauray ag-exercise, kan uray nasusustansya ti kankanan na, adumat nga istik ti sigarilyo ti maibos na iti maysa nga aldaw, nanang. Barang no saan mo la agarabe ti sakit na. When nga rod, nanang. Awan tumat nga min dengdenggan na asao. No dayta ko mapanagsigsigarilyo na ti insardeng na, idi ko na naarugyan na ti healthy living asang kaibaga na, di mayat kumana, nanang. Naimbag ko nam ata manugot ti doktor nga agawid tayo pa'y laang tiryong. Wala nga rin bakit? Agtumar ka iti agas mo. Ay nawo. Nagadun nga agas bakit? Kasapulam day ta, tapno maagasan ka. Ay. Ang mga no side effect na kita bakit nakadumot? Adakan ka No anya ti kayat mo. Ti maagasan, wano, rik-rik na am tinasakit abakrang mo. Nagtumara kon bakit? Kasta dumangag ka no anya ti maibaga. Saan aday tan natangken pay laeng ti ulom ket agsakit ka lang arudan. Syakmet lang ti nakakaasi. Nagado sigarilyo dito'y basuraan. Yung basura kong nagiti indulduling ko sigarilyo bakit? Agasam man? Adagayam induldulin mo ng gumatang kapaylaang di ta tirsena? Saan na maulit bakit? Sarda nga akong tagsigarilyo. Ayaw ang gaya. Rugyak man ang tagjogging. Kabailam ka de? Uy, bakit? Narugyak mo tayo. Tilangan pa nagsigarilyo ti sardeng ko. Tapno saan nga iso ti pakaalaak iti sakit ko. Nasayat mata naka-amiris kan. Useless ta healthy living asang kaibagam no damat bisyom. Uray mano nga exercise pa iti aramidam ken mano a balance diet ti kanam awan Un bakit? Pagadalak ti kasto na pasamak kanya kita. Ket inton sumaruno dumngeg akon no adda ti ibagayo bakit? Jak kayat ti matay a masapa. Ay, nagmayat tagbiag. Liklikan ti agbisyo, salunat ket aywanan. Iti kasta ket awanto ti pagparikutan iti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gumatangak man, kagawad Carlota. Anya ti umay mo gatangan, Nana Delia. Adda ka dila kung nga asukar. Gumatangak man iti 2 kilaw no adda. Day talaang, Nana. Wen. Mabit lang nga ron, tay supot ko ti asukar agat gatangan nyo, Nana. Agyamanak. Oh, adto'y ti bayad ka. Ay, wen. Nadamag ko analpasan ti ipatpatakder da abalay iti abay yo, Nana. Wen. Nalpasan, idi pa'y napalabas alawas. Agasawa ka no matgayam ti akin kukwa. Isumula ang ti kunada. Di manayunan man ang ti karuba yo, Nana. Barang saan anauyong Kunakon kat, ti akin kukwa iti baro abalay iti asideg mi ti simmang pa. Apay, adi ka pa'y lang sumrag iti silad. Ay, nahuaw. Panyo ti sirip-sirip pumitit na rawadel niya. Debo ka din nangag ti simmang pat alukan ita ilusyo lakay. Ang mga no ti baro akaro ba tayo dahil tapakit? Isuda nga agpaiso. Sumirip ka iti tawa tapno makita mo't ita. Saanan bakit? Ang mga no makita na kat palunutan da nga agsip-sipot. Saan ba't siguro, lakay? Iba bang takurtina bakit? Kasaritam tulat ta ida into nagsapa. Sige, no kasta ti kunam, kasta ti aramidet, lakay. Naimbag abigat mo. Ay nawaw, asino kayo? Ken-anya ti masapulyo? Ay, kwa. Siyak ni Nanayo Adelia. Ti agnanaud iti asideg ti balayaw. Adda ka di masapulyo, Nana? Awan mo't kitday. Kaya't kulaeng ti makiam-am mo. Pasensya kayon. Ngam awan ti oras ko iti kakastabanag. Ha? Isupay kit di ti pakataktak-takak. Mala, inton sumarunulaengen. No saan ka abisay balasan ko. Nasaysaya at pa'y. No awanin ti bagayo, mabalinyon ti pumanaw. Asino di kinasarita mi tayo, ninita bakay? Ti bakit akarubat na, Berto lakay. Apay ka no. Anya ti imbaganagan ka? Kaya't nakano ti makiam-am mo. Ay nawa, bigbigatan. Panagkunakad kaya't nalaang dayjay ti makikape. Sigurado dahi ta. Di mo latan pagan ano dagita karuba bakay? Amok daytan lakay. Saanan ang masapol nga ibagam? Isupay kiti paggastusan ta. No umay da makikape. Di ka madanagan lakay. Saan ko idaapastrakan? Narigatan. Ang mga no agtatakaw dagayang.
Kumusta ngay? Delia bakit? Nakasaritam ka di. Te baro akaroba tayo. Wan lakay, ngumkas lanarigat gayam ti makipagayam kadakwada. Apay mata na kunam tikasta bakit? Madlaw adida kayat ti makisarita. Kun saan pa'y nga umisang? Ang okay lang. Saan mo't amabalin apilitan tayo ida? Gagangay na lang siguro bakit? Saan da na iruam? Wano saan amangan no talaga abisida? Sa bagay Saan ko ba aday ti pagsakitan tinakam mo bakit? Ado pa ital daw. Awan mo't kit day ti sakit tinakam ko lusyo lakay. Maawatak mo't ida. Nasayaan nga ron no kasta bakit? Tablo saan nga isupay apang panunuta? Wan gayam, mapanak itayan ni Kagawad Carlota inton madamdama lakay. Mapanak laeng makiin nistorya ken kuana. Damag ko asimang pweden ti baro akaroba yun, Nana Delia. Wan, idi pa'y Sabado Kagawad. Kumusta damat ngay, Nana? Saan damot unay arumrumwar? Agkulkulong day ti balayda. Ay nawaw, di yun padas ti nakisarita kadakwada, Nana. Impadas ko a kinasarita ti babae. Ngambisin samot, ken kasladina ammo ti umisem. Sanda siguro anay rom ang makikaaruba iso akasta, Nana. Nalabit akasta, Kagawad. Masursuro dan tulat ti makikaaruba, Nana. Gagangay, takaak-akar dalaeng. Sanda pa'y anay rom. Ay, Lucio lakay, agriing kamaan, Lucio. Ay lawaw. Lasapa pa'y mo't bakit? Apa rin ni ingnak? Dandanin malayos ti paraangan ta. Anya? Ay, dandanin malayos ti paraangan ta kunam. Huwin, Ay lawaw. Kasano ko maamalayos? Kasaan mo't nagtuto? naggaputi na rugit adanom iti balay ti baro akaaruba ta. Anya? Tumakder ka ngamin dita, tamapan mo kitaan. Ay, narigat nga tati agdalos iti paraangan akapitpitak. Narigat amasagadan dagiti bulong. Ay lawaw. At dapat sa bali nga angot na. Naggapoy ti banyo ken kusina at alakay. Kitaam ket adapay tinailaok nga innapoy. Ay na kasabsabon pay. Bayam, kasaritak to ti kaaruba ta bakit? Hun man lakay. Ibagam nga isimpada ti kanal tapno saan nga aglupyas tinarugit adanom iti paraangan ta. Wala. Nagalis pa day tanong ko. Hun nga rod lakay. Saan tumot ngamin ana ikanal ana sayaat. Agraman danom nga inosarda naglaba. Aglupyas metlaengen dito'y paraangan ta. Awan sabat ti tao dito balay da. Jak siguradaw. Awan met ti mangeg ko nga agsasao. Timing am latan no adda ti rumwar lakay. Anya ti masapol yo tata? Itay pa'y nga orahin kayo, perto. Ipagaklaing kuma. Ano mabalin? Kat pakikanalyo kuma ti danom. Nga kapoy ti banyo ken kusina nyo. Agraman danom a paglablabaan nyo. Agdirdiritso ngamin iti paraangan mi. Ay nawa, mamagantumot lang day tata. Sapay adda ti madi nga angot na. Amuyo mat. Amanula ang amitro tinagbaitan ti balay tayo baro. Mamaganto ka di day tata. Kasi kami mo't ano ko baro. Maur-ornong ti danom iti paraangan mi. Nangro na pa'y kasjay mo't a klase ti daga. Nagadulakit di reklamo na tata. Para danom lang. Saan man anarigat, nagaramig kayo iti kanal barok. Adda ti palami. Mabaling nga ipabulod ko. Saan? Mamaganto ko na lang arutin. Anya?
Anya ti ireklamo dagita ang kaaruba, Berto Lakay. Agluplupyas ka no, tinarugit adanom, anaggapo dito balay. Iti paraangan da bakit? Na, para danom laang. Dahil tangarugit, mamaganto mo lang. Ay nawaw, nagsimplyan abanag. Agreklamo da kasta. Amo pa'y kadagita karuba bakit? Di mo latta iday kaskaso Lakay. No agtuktuk da, di mo luklukatan tirwangan. Awan bakit? Tapno saan nga isupe pagsakitan ti ulok. Gusto day talakay. Di mo streson ti bagim iti kasta ang klase ti tao. Ha? Nareklamo da launay. Awan bakit? Narigat nga tati ma-stressan niya. Ay na, talaga asaan ang makarig na ti kaaruba, Lucio Lakay. Apay, at damanan, tinaglupyas adanom, dilya bakit? Wan, iso asaanon ang mamagaan ti paraangan, takasta ka na yun. Agdiretso iti paraangan ta tinarugit ken naangot adanaw. Di damat mapanunot, amanula nga metro tinagbaitan ti balay tayo. Anya laki di matikas nga ugali ta. Tabusis mo Lakay. Ay, bayam, tapno mangagdamon lang bakit? Ay, awanon. Mabalinen ang maraupan ti paraangan ta. Madasag tuman nakasarita di babae bakit? Amangan no iso ti makaawat kadata. Kasla suplada ti langana. Ang padasam lata alakay. Anya ti amuta ngay. Amangan no adda ti nagdumaan da kin nilakay na. Amangan no nalaklaka kasarita. Anya ti kunam Nana Delia, agluplupyas ti danom anaggapo iti banyo ken kusina ti kaaruba yo iti paraangan yo. Kasta nga road kagawad Carlota. Ay nawaw, kasarita yo kumaidaan Nana. Kinasarita ni Tatam Lucio di lalaki. Ngam awan mo ti aksyon da, tamamagaan kanumulaang. Anya? Ay, agparikot kami. Tamaurnongan tinarugit ken naangot adanom iti paraangan may. Pitakit di pa yun Sapay kaslakli ti daga iti ayan yo Nana. Talagaan narigat ang mamagaan. Nalakalaang mo ti mangikanal. Ngam no apay akas lamarikatan da. Nanayunan nga agpaiso ti kaaruba yo. Ngam sakit mat gayam ti ulo yo Nana. Ipadas man ni Tatam Lucio ti makisarita ken ninita. Amangan no iso ti makaawa. Barbara nga Nana. Tapno saan nga isupay apagparikutan niyo kani tata. Pumasyarak to iti ayan niyo inton sa anak abisi Nana. Saan ka kadi abisi, Ninita? Adda ka di masapol yun, Tata Lucio. Kinasaritak ni Berto alakay mo iti naminsan. Ngam awan mo tinapasamak. Si kalaang ti pangibaga. Ay nawaw, anya ti ibagayo aya. Mabalin ka di, nga agaramid kayo iti kanal. Ikanal yo kumati danom, nga gap-gapo iti banyo ken kusina yo. Agraman to usarin nyo, no kasta aglaba kayo, balasang ko. Agluplupyas ngamin ti danom iti paraangan mi. Sapay adda ti mading angot na. Ay natata, kas makita yo, kat maininitan mo't. Mamagaan tulat ta. Anya? Mamagaan tulat ta kunak. Di yo aya makita nga aging init. Oray mamagaan, balasang ko. Masukatan tumot laang manano kwa. Kitaan nyo akit kapitpitak matlaangan ti paraangan mi. Ay natata, tinapatagkat saan amalayos ti unag ti balayo. Nagadulakit din ay areklamo yo. Napudot ti ulom, ninita ba kayo? Apa yan? Ay nawaw, di mo ka dinangag tinagsaritaan mi iti kaaruba tayo. Naka-headsetak ba kayo? Saan ko nang ngag? Day tadanong manun ti reklamo da. Saan mo tamo umata kita karuba? Nakakartida la unay mo. Di da siguro maawatan ti kunak, ama magaan tumit lang. Ti
Ti ko na yila kay itay, adda kanupay ti angot na. Ay kat natural ata na usar nga rujay danom. Kaslag birbirok na ti apan ko sa talaga nga. Ay nano siyak ti mauma, talaga nga aggugulo tayo. Mutoy man laang ti pala. Ay nawaw, an-anwam ti pala lakay. Sakla ang ti mga ramid iti pamuspusan. Tapno saan nga aglupyas tinarugit at danom iti paraangan tabakit. Kinasaritam ka din ni Ninita. Wen, ngam awan tinagdumaan dakin lakay na. Agpadadaan na uyong bakit kinauyong ti kastanga aramidan da katata. Anya, Iso asakla ang ti mga ramid iti pamuspusan bakit. ay saan lakay? Amom lang arudan nga adda ti an-anayam. Kasano nga rodan bakit kat narigat akasarsarita ti karoba tayo. Agsaludsuda ken kagawad. Sigurado ang matulungan data. Naimpag-abigat yun, Nana Delia. Nay, nakaumay ka mo dito'y balay kagawad Carlota. Planok ti mapan iti ayan mo inton madamdama. Kaya't kayo laang abisitaan, Nana. Grabe matgayam ti mapaspasamak dito'y, Nana. Nakitak ti naurnong adanom iti paraangan nyo. Adapay angot nan. Nauyong tumo dagiti kaaruba mi kagawad. Saan ang mabalintigas ta, Nana? Ikanalda kumamot Narigat damot akasarsarita. Awan lat ibagada no di mamagaan tumo lang. Mabiit lang. Siyak man ti makisarita kadakwada, Nana. Kasano no apaenda ka. Ay, padasan da Mairaman ka paikit din. Saan aga po talalakay kan babakit kayo kat kastamat den ti aramidan da. Ipaturong dakit den tinarugit adanom iti paraangan yaw. Di dala agbain amang ipaangot iti rugit da kada kayo. Ay nawaw. Saan mo't siguro ang narigat ti agaramid iti kanal anya kabsat. Asino ka kumamat amang ibaga iti kasta kanya? Siyak ni Carlota. May isa akagawad dito'y barangay tayo. Ha? Damag ko kat kinasarita da kayo datata kaninana may papaniti day tabanag. Saan mat ngamin ama kaaw-awat dagitatap tao? Sana nasaya ti kasta Narugit ti danom nga aglup-lupyas iti paraangan da. Adapay angot na. Numabalin ko agaramid kayo iti kanal. Di kay mabaen amang ipapaangot iti rugit yaw iti sabali a tao. Kitaan nyo kat basit lang ti danom kagawan. Saan a kinauyong yo ti pakpakat yo? No saan a masolusyonan day ta parikot? Ang mga no ni kapitanan ti umay dito'y balay yo. Kagawad magayam ti may itay lakay. Kagawad, Uy, Carlota tinagan na. no kasta. Nagpulong tila kay kin bakit akaruba ta? Siguro ti ko na day jay Carlota. Kat saan ka no at ti kinauyong ta ti ipakpakat ta. Ano saan? Ni kapitanan ti umay dito'y balay. Anya? Kasla istrikto lakay. Ay. Kagawad lang mo ta. Madingarod ti kita na kanyak itay. Panagkunakat seryoso iti imbagana. Nasken nga agaramid tan iti kanal. Tapno saan ani kapitan ti umay dito'y balay. Nakababain mo't no bilang laong. Tata Lucio, bumuludak man iti palayaw. Ay nawaw, an-anwam ti pala Berto. Agarami na kiti kanal. Tapno saanin nga aglupyas tinarugit adanom iti parangan nyo, tata. Ay na, agyaman kami laonay no kasta Berto. Pasensya kayo na. Saan kayo kung mga gipulong kinikapitanan? No aramidan nyo ti maiparbang. Saanin adumanon iti barangay hall ti iso. Aywan, tata. Aramidan min, ti maiparbang. Agyaman ak laonay. Mabitlaan garod, talag ti pala abulbulutan barok.
Kamaudyanan na maganmet laeng ti paraangan talakay. Mabutang gayam ama ipabarangay, bakit? Naimbaglaengan taim may ni Kagawad Carlota lakay. No saan, amangan no aging gaita ket agpatangken dalata. Asino nga minti mayat ama ipabarangay nga. Sapay medyo stricto mo't dahi ta Kagawad. Nasaya at kit di ata nagbuteng dagiti loko lakay. Sipod na ikanal ti danom, saan matin nga umay da tatalusyo kin nanadelya lakay. Awanin ti mangag ko areklamo da. Una, tasaanan nga aglupyas ti danom iti paraangan da, bakay? Mayaten, awanin ti paka-estresan talakay. Ken sigurado asanta na may pabarangay, bakit? Nakababain nga tati may pabarangay niya. Un nga rod, kasta unay ti nervyos ko, idi kinasaritak dahi ang Kagawad lakay. Kasanulaangan ngay, ni kapitan ti kasangsangok. Sapay madlaw nga istrikto dagiti opisyales dito eh. Isong agsingsingputan, bakit? Agsingsingputan. Sakbay ang mapasamak ti pagbutbut nganta. Delikado. Ay, nawaw! Di ka agbalin ama naging bubukod. Agbalin kakit di kumaanasaya at kadagiti kaarubam. Tapno di kan tumaibabain iti kamaudyanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, imbulos mo manay, titarakan mo nga asaw, jing-jing bakay. Asino din ang ibaga pakibiyangam ti asok, Leo lakay. Kasano numapan iti ayan ti karo, bakit makapirday? Anya launay ti pagdandanaga maya, ket adaklang mat dito'y balay. Amangan kunak, no di mo masiputan, kit rumwarda. Siya kunti makaammo lakay. Relax ka kadilaang. Ay, siguraduam laang bakay. Amangan no day tamanan ti pagrugyan ti san apagkikinaawatan. Amangan no day tapay ti pakaibaranggayam. Ay naapo, mapankakit din no anyaman ti papanam tanay rumabien. Saan aday ta pakibibiyang ang pailaang ti aso at arakin ko? Jing-jing bakay, jak mo nakita ti asaw. Adalaang di tarwar. Ay nawaw, amangan no nakikaaruba mo tayo. Awan ti rumbeng apagdanagam lakay. Ammo ti asok ti agawid dito'y balay. Saan mapukaw dayjay? San akasta ti kayat ko asawin, bakit? Ay nawaw, anya nga rod ngay. Kasano no adda mapirhuisyo akaruba tita? Mangan kakit din. Di mon pagparikutan ti asok, ta siya kung ti makaammo. Kapi
Ito pa yung umuna, nini anak ko. Agdalo sa klabit iti paraangan, tatang. Madamdaman ton anak. Bulong lang mo't ti masagadan. Saan ang mabalin, tatang? Tanaiwaraman ti basura. Kasano ana iwara? Kat tinalyak mo't ana imbag sakbay nga inuwar ko anak ka. Panagkunak kat adat imay nga aso dito'y balay idirabi tatang. Anya? Masiguradok nga aso tinangiwara iti basura tayo. Ay nawaw. Awan mo't ti aso tayo ah. Awan ti aso tayo. Ngam adda ti aso ti kaaruba, tatang. Ni. Sino nga nga tati makinkukwa iti aso nga imay dito'y balay anak? Dayta tinasken ang maamuan tayo, tatang. Una yun aya. Inikan na kapayan iti trabaho anak ko. Ay nawaw, agkay warabat ti basura iti paraagan niyo, nenay. Ay, wan nga rod na namayta. Inwara ti aso. Awan aso mi. Ngam kastoy matten tinapasamak, nana. Amangan mat no aso dagiti karuba. Ado ti kaaruba nga adda aso na, nana. Narigat mat amaamuan no asino nga takadakwada. Sigurado nga asidaglaeng kada tayo, nenay. Bantayak to inton sumaruno, nana. Ay una, narigat ti kasta. Makapirwe siya iti kaaruba. No apay mat ngamin nga imbulos da. Jingjeng, bakit? Nag-aawid ka rin ta asom? Wan, nagawid matlaang idirabi eh. Ayan na ngayon. Anda iti siro. Ah, no apay ngamin aadi mo inggalot, bakit? Apay aya pakibibiyangam. Diskartik mata na si Kaleo. Kumutong ti asok no kanayon anay galot. Un ata mahiling agpaspasyal ti tarakan mo, bakit? Ang mga numapan itayan ti kaaruba, kat makapirhuisyaw, un makapirdida. Si kantumo ilang ti kakaasing agbayad, bakit? Naanos ti asok lakay. Si kagit dimat. Awan pa'y man nakagat na dayta. Di mo ngarod makitkita kanayong. Di mo amutan aramidin na di tarwar. No kasta arumrumwar, bakit? Agsardeng kan! Saan man akum kumpor mi ti dildilawom dita? Tano siyak ti mauma, makangag ka kanyak. Umayak man, nana mayta. Agtugaw kalabi ay tagsagsaga nenay. Ay nawaw. Agkaiwaramat ti daya per iti paraangan nyo, nana. Ay na, jakman amaw no sa dino mat tinaggapuan dagito'y adaya per. Madlaw nga inay ayam ti asaw. Masiguradok nga aso ti kaaruba tinangyag ka dagito'y adaya per. Awam mat ti maladaga dito'y balay. Ken naitalimat dagiti asaok. Ay, irresponsable mat ano asino ti akin kukwa iti dayta nga aso, nana. Sigurado nga isumat laang ti aso anang iwara iti basura iti balay iti na minsan. Maamuakla, no asino ti akin kukwa iti aso. Ag-report aki di barangay hall. Aywan, anana. Kina-irresponsable ti kastangar aramiden da. Datayo ki din ti parigaten da nga agdaldalos iti basura nga iwarwara dagiti aso da. Isu anas ken aduktalan tayaw, no asino ti akin kukwa iti asaw iti kabiitan na panawan. Amo ko, nenay. Amo ko, no asino ti akin kukwa iti aso amang iwarwara iti basura tayaw. Asino, nana? Ni kasinsin mo a Jingjeng. Nakitak ti aso na di ta kalsada itay. Anya? Nangisit ti aso ti kasinsin mo, saan ka day? Wan, nana. Nangisit day jay. No kasta nga raon, talaga nga aso ni kasinsin mo tinakitak itay. At dain tangal na basura. Anya? Oh, anya ti masapul mo, insan? Parikot mi ti aso yo, insan. Ay nawaw, apay ka di. Anya ti aramidan ti aso mi kada kayo? Umay na iwarwara ti basura iti balay mi. No daduma, mangyag pa iti basura ti kaaruba.
Adda ka di ebidensya mga asok ti mga aramid iti kasta, insan? Nakita ni Nana may ti asom. Adda ti basura nga intangal na. Adda pa'y ti diaper nga inwara na iti paraangan danana may tay di naminsan. Ay isan kay nga agpabasol akas takasinsen. Adda ka di ebidensya yaw. Amangan mo't nga ulbod day tanana may ta. Ha? Nawan ebidensya yaw. Saan nyo apabasulan ti asom eh? Saan to mga min ikulong ti asom kasinsing? Ay nakasinsin. Nasingpet ti asom eh. Di na maarami ti bagbagam. Sa maysa, amangan mo't no kumkumpormi nga min ti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Iso akasta. Sayo ipabasol iti asom eh. Tapno ibagakken ka na isa ko ti basura mi kasinsin. Madlaw nga aso tinangiwara. Kas nakunak itay, mangyag pa iti basura nagapo iti sabali a balay. Ni kasinsin mo anini tinasabat ko di tadalan itay. Dito'y balay ka di tinaggapuan na jingjeng. Wen lakay. Anya timay na imbaga. Papabasulan na ti asok anang iwara iti basura da. Anya? Nasingpet ti asok lakay. Ay. Amangan mo't no asong piman at talaga tinangiwara, bakit? Nasingpet ti asok kunakmanan. Sus. Sa maysa, ipabasol da iti asok ngam awam mo't ipakita da nga ebidensya. Amok nga agberbirok lang dagita iti pabasulan da. Kumkumpormi siguro ti pangikarkargaan da iti basura da. Nakasaritam ka di. Ti kasinsin mo ajingjing nene anak ko. Wan tatang, ngam aglibak mo. Imbagam kumaan nakita ni nanam amay taa. Imbaga, ngam awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya tatang. May mayat ko man no adda video wano litrato. Mapan kay tayo ni Ali sa kalugaran tayo. Imay dito'y balay itay. Agrik-reklamo mutlaan. Takanayon kanumot ama iwarwara ti basura da. Kit awan mo ti aso da. Amangan no adda ti ebidensya na tatang. Adda ti video na. Iso nga amu nga aso ti kasinsin mo tinangaramid iti kasjay anak ko. Sa dino ti papanam nene. Iti ayan dama ng alis na namayta. Nadakamat ngamin ni tatang aparikot da kanumulaang ti basura da nga iwarwara ti aso. Di mo pa'y ka din nakasaritan ni Jingjing akasinsin mau. Nakasaritak na. Ngam ilibak na. Awan ka no ngamin ti ebidensya tayo. Ay na, idi pa'y napalabas alawas aparikot tayo da ita. Awan ngamin ti maipakitak nga ebidensya, nana. Iso amapanak iti ayan ni Manang Alice. Kitaak no adda ti video na amang panagnag iti bagbaga tayo. Ipadas mo matlaan ti agsaludsod kadag iti daduma kaaruba tayo. Ang mga no agpapada tayo ang mapirpirwisyo. Una na, kasta ti aramidak. Narigat piman ti agsasao no awan ti ebidensya. San lang gayam ani kasinsin mo anene. Kininanamay ta tinapirhuisyo. Iti bulos ng asom bakit? Agraman daduma kalugaran tayo. Agreklamo damot tayo. Ay nawaw, di daw may dito'y balay tay diritso da kanya. Kitnawan ka nung lang daksyon mo. Asino mo piman ti parparigatan nga agdalos iti basura nga inwara ti asom bakit? Adda ka di makapanagnag nga asok tinangiwara iti basura da. Adda video da. Unaw, agpatinggalaang iti saaw. No syakti si ka bakit? Igalot mo, ano ikulong mo lang ti aso. Oho, ang mga no aso damot lang nga mismo. Uno sa bali nga aso, kat ipabasol dalaang iti asok. Ay na, si kalaang ti bulos ti aso na diti lugar tayo bakit? Di ka nagpatanggan. Igalot mo ti asom, tapno awan ti riri. Kina-irresponsable ti kastangar aramidam bakit? Addan ti ebidensya mi kasinsin. Kitaak man, nene. Buyaam ti adda iti video. Talaga nga asom ti mangiwarwara iti basura. Uray ti basura ang naisako, iwara na.
Inton maminsan nga men, saan akum kumpurme iti pangikarkargaan nyo iti basura yaw. Ay nawaw, saan akong kumpurmiday ta kasinsin? Kas makita mo't, arubayan mi tinakaikargaan ti basura mi. Trespassing laang ti asom kasinsin. Anya at trespassing nga sasawamot dita? Pudno man, ado kami ang maperperwisyo ti asom at trespassing. Basol yumat laang di yu isimpa na laing ti basura yaw. Anya? Sa ita, agreklamo kayaw akasta. Amom, kasinsin, no saan nga imay ti asom ijay balay, di saan ko maiwara dagiti basura. Igalot yo day ta asom, no di mo kayat ada kayo ti pagdalusan mi iti basura ang maiwarwara na. Unaklakit din ang galot mo na ta asom si Kajingjing. Ay nawaw, dagulit kamot Leo. Nagado ti karuba nga agreklamo bakay. Di ka di mabutay, may pabarangay da ka. Para day talaang nga banag. Kumutong nga ti asok no kanayon anay galot. Mutoy man si tali, tasyak ti mangigalot iti day ta nga asom. Ay, di mo araramidan ti kasta. Tadhakas ka talaga kanyak no pakibihangam day ta asok. Saan asika ti mang pakpakan ka ni Georgina nga asok. Iso di ka agpakalaing nga kasta. Anya? Ruman ka, tamapan mo dalusan ti na iwara a basura iti paraangan tayo, Jing-Jing. Ay nawaw, anya basura. Kat insimpak mat ti basura tayo. Ay na, at dati inyawit ti asom a basura. Anya? Naglalaok. At dati diaper kas kadaan niya ladita. Amangan mat no adda nang ibelang iti basura iti paraangan tayo Sigurado nga inyawit ti bulos nga asom dayjay. Eh, Bumahan ka kaditan, tamapan mo dalusan. Nakababain ka nagiti lumablabas. talaga nga agpatangken mat di kasinsin mo, nene. Un nga rod nana, iso nga inserrek mi ti basura mi. No pay kasta, adala ta ti gundaway amang ngiyag day ta nga aso iti basura ang nagapoy ti sabali a balay. Panagkunakit nasken ama ikan iti leksyon day jay akasinsin mo. Kasano nga rod nana? Kasaritak dagiti ka aruba ama perperwisyo day jay nga aso. Ti kunada, tiliwenda sada itulo di jay barangay hall. Ti kasinsin bunton ti mapan mangala tapno agpalawag metlaang ken ni kapitan. Ayun nana, mayat day ta na panunot na. Itulod da ijay barangay hall, ta ijayin nga agpalawag ni kasinsin Jingjing. Narigat tumit ang kasarsarita. Anya ti ko nam nene anak ko. Tiniliw dagiti karuba ti aso ni kasinsin mo a Jingjing. Uwan, tatang. Ay nawa, naimbagban no saan da dinangran anak ko. Kaasi ba? Awan ti basol di aso. Irresponsable lang ngamin ti among na. Di kay madanagan, ta saan anadangran di aso, tatang. Nakitak itay ije barangay hall, kat mayat mo ti kasasaad na. Mayat mo't nga ron no kasta Kaasi mo't di aso lubilang lang. Kasaritam to ti kasinsin mo. Ipakaamom nga dati aso na ije barangay hall. Uwan, tatang, mapanak iti ayanda inton madamdama. Nakitam ka di ti asok lakay. Diyak mo ah. Ay na, sa dino nga ta tinapnapan day jay a Georgina. Ay nawaw, ang danag ka ita, tadi mo makita ti asom. Ngum ide, ure adda ti umay agreklamo dito balay, awan ti bibiyang mo. Amangan kit din no dinang randamutan. No yung galot mo kumangamin, iti imbagak nga igalot mo, di awan ko matiparikot mo ita. Ay na, Georgina, asok kaya. Sa dino ngayon ti ayan mo, apaya di ka matanagawid. Apan kag saludsod kadag iti karuba, ang mga na dati nakakita iti aso ma Georgina. Nasaya at mat, ta may kakasinsin. Saanan ang masapul ang mapanak iti ayan mo. Mapukpukaw nga minti asok kasinsin. Awan matan nga nagawid. Amangan ko nak no nakita yo. Wen,
Adda ti asom ije barangay hall kasinsin. Anya? Intulod dagiti kalugaran tayo ijay, ta makaperhuisyo ngamin. Kasano nga rudan dayta? Mapan ka ije barangay hall tagpalawag ka mutlaang kada kapitan. Ang mga pagbayadon dak ngay. Saan lang adayta? I-seminar da kapay ni kapitan kasinsin. Ay nawaw, nakababain. No kayat mo amaala ti asom, mapan ka ije barangay hall. Tano saan? Ang mga no iteddan iti sabali. Bakit? Mapan ka kano ije barangay hall kuna ni kapitan? Amo ko, lakay. Apay nga ron o di ka pala mapan? Mabutungak nga rod. Kanya ti pagbut nga. Numultaan kan sermonan nak ngay ni kapitan. Ay day tati ka na nga po ma. Irresponsable kang tumag ngamin. Ipalubos mong tumag ngamin nga agbalin at trespassing tasom. Ang mga no... Mapangkagi din. Nagatuga kayo pagkapakam tita. Noong tan na ka ni kapitan, awan ti pabasulam, tamay sa kamot nga irresponsable. Noong galot mo ko mga men, di awan ko matiparikot mo ita. Inuray mo pa ilaang, amapunwan lagi ti karuba. Anya nga ita. Ngala, mapangkagi din di barangay hall. Agbalin ka kuma a responsable a dog owner. Asom kat igalot mo. Tapno awan ti maperwisyong a sabali a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.